7DSGH TV for God Yahweh and country. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye don't so near say ye for trade yam po yawasi. Amen. What do any more or the other yama and atu yasun mo. Amen. I don't for soon for apostle quaj my neso, minimo dear shimu, ye bet you trade yam po yawe nasem. Yes. And then some pano. We are wasun. Neti kokoba obadie, and nam yeso de boyasi. Ye more body in some niemra. Obrenkan samaduka tawire bo nyankronpon trade yam ponye. Opam kotokro boje seje bre otibre kese shahe nche nyankrompon twiriduampan dumai kese dutan kese dutampon a wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompon twiriduampan yi menkwa mi nyankrompon asidewura na asiansa moso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu a woda akoyam o okofro bo okofu tachi Wafu akwaku bedi akui okufu chemtechia wuchako chemchako bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaji akuframrai na yaku chemtechia ye da wa bremu epiafo Anansisi tata jijifo awudi anamo sisi ye jiji ye ntata Onantefo nanti amre na motentia Wajiji Israel no merema tata emfie duanan Twa kwansintenten fre Sadako kwampu Kwampresu numasu oje soku twere sopuma pontumfo a woje pokokwa nwode timutin ma Israel adishidom nanti asase pese so twa ya ensompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpoma ama onyankrompo twediampo beni ono ani minyankrompo twediampo Yehowa Obadie boss robo asase bo asu bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfuo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twediampo badie. Obadie nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Amen. Topic ni si. Aweyie Bre Mu Nsemmone. Aweyie Bre Mu Nsemmone is very dangerous. Papa, baby you do no. So man papa anya den. No man one man nyamisuro ankonkaya. Ubeto bi mu. Na minya unye hu topic de so. Topic de ba tiaye. Yankora de about the book of Proverbs chapter 3 verse 11. Bible no ena ekasa. Enye yen ye de epekasa. Proverbs 3 verse 11. What's me ba? Bible say den. Me ba. What's me ba? Empo urade nkyerɛkyerɛ. Empo urade nyankopɔn nkyerɛkyerɛ. Na ɛma ne nim kan so emfono. Emma wo nyankopɔn nim ka. Emfono. Ne nsɛm anim ka emfono. Nti yakase jai adwaman a. Jai. Ti ase ne jai. Ma ne mfono. Jai nyinsa igu a ema ne mfono. Debi. Jai wudi a ema ne mfono. Debi. Jai hantan a ema ne mfono. Tre wakwan a ye ni watam. Debi. Jai wi a ye ni watam. Debi. Oh. Would pay we nti wo si yenyi tum se ye legalize na wi ni ye beboa ye me ye de yenku na wo ngasa wo hyi wo tiwiafu ene kurukuru no o ma de hu ye mobo amen o ma nti ase mra amen eyenku e de ba yenti na wo pre ni sa
ana ya gitu a kwanya before de befa kuntu na sia shintra Brokra de ka ben brokra hono so ya bisra wadawroma Bible no ka wiem baby eja ne nyo baby eja ne nya wo de tie Bible wo se emawurade ne mu kan emawurade ne mu ka na samanim ka ai de ka wani mu no emane mfono na de urade don na de onyankopon ya wedon no na okanim sa nipa no kananim sa de ja odon ne ba sa de ja odon ne ba oye no hallelujah amen obade mfani sanka wo mi adwenem Aweyie Bre Mu ye wo na Nsemmone die nu a onyankopon be se wiase o but onyankopon se odi wiase se ye na hye yansa yensa na sana yankasa ne gbe se ye ho ti Bible na hye nkom a edi adanse se wiase plane kwanye be so a ye be se ye ho ti yago poso aka 20 aye no kre eti ye be kum ye ho eti aye no kre ye kum ye ho no kre ye pese wiase no ye reduce population no na hwan hyehyɛ ye no eni ye nyintum se Aweyie Bre Mu dan Nsemmone you are getting amekasa amekasa emfa ho so mo reduce afa kwan bi virus bi so a kan wa wo wo meswate ye de faduane bim na se kan wa fam ko one said the no the Bible can some the book of the book of Matthew chapter 24 verses number 3 the Bible no 24 verse number 3 was it Christo ba obeba biom now think who people so no ya je kwa mezi akwatan we bono so no afọ ne ba ne nchen go afọ ne ba ne nchen ofa be kan say ka kire yen da ben na ye no be ya da ben na wiase wie ne beda ne ho adi me be wiase asomafo ne pa wiase wie mu nsankyerene ehunu na ehunu se weye pia na ni aba ne ho so na odofo wutie me na mo adwenya sharp no ani mra ho so wahu ne mapio na budu wabu ani aguso na ne kokobo ne ba ma se wo wahobo aba no ayese bibi happen da on se asem bi ba na twibiko asem bi ba na twibiko utira yeye na hunu se enkomhye no eba no awodo we bia na ebi nam kwan mu awo fam de na edai eba no Uni ma meka che nyenu wadomre no eye quotation na eka se apimeto to benkum opido to 25 no eye continuous o etu we ba na anka we ya na we di ada ne ho so no da tutu na moye na fo bi ko na ayense na ho mo bi lesson no teche na me de ma wo no abrante wo ja wi a wo bodam o wo ja insan no mo quotation wi a wo modam o wo ja jamania shawa bai wa me pacho na wo nyimi yo enani wadomre no nkwaje da try so be train ya brabo Bible no was ye de na be ye wo ba eni wiase wie no nsankyerene eti Yesu amfa nsankyerene na anyedai I'm talking about wiase wie mu sign no enyema wo da nye waso dem je na so bolo ne nyema mo no mo asem no wo je wadie se wiase da otra eti eno mo no mo nidi mo nwe mo ntuatua mo nsonsom why ante na jizimu a ana be wu gina bia se nkuto betimi agye won kwa asemi tu musan tie Bible no wose dia na Yesu buya won se ya gin komisi ya kacho mo se mo hwe no obi anada mo na nipa bebre di midin wo mu se na ada na ba asesa eti na asa competition now no anada na chanyi o na mpachanyi so beka so Yesu so fo bi declare no aso ye nyame ama no church members eti so declare on sa pe umie woni so ye Yesu o wasi Yesu listen to Bible no Bible make us ni pe bebre din because the word ni din ni just one church ran to the din church of way akonodio one to the church of kokufrio one to the church of confidential who to the din church of BBT it means Yesu ni papa din onyankopon din na that asore so that's the reason why I mention me din no me din one church no et wo di church le ba no wo di church members no wo da nyankopon di akere wo mo so nyankopon bi oba bi wo mo se di ba bi be wu agye yan ne nam ne ba ne so ne be hunu nyankopon wo ma na hunu saa ana wo mo hunu wo asema na papa waka no o ma church members se hunu da nyankopon o ma hunu nim ni church nyankopon o mo nim wo church Yesu to declare one church members say wo ni Yesu wo tia Bible na tia haye ye kyerem Bible do be kan nkyem ni asem no wo declare wo ho tia Bible no wose dia wo be ka se mini Kristo no me pa cho be ka se mini Kristo no wagye yo se o me obi awon ka e ti amato na bia ni akoka obi opi ojoru Jesus ka for joru
obeka so ni Yesu Kristo obi so pure country bi o say ye enye sa asam no nko o wo declare wo ho wa ma check be ma hu say Yesu Kristo woni ba bia wo tetontrow am anu ni nyama wo ye no wa ma check be ma say hu say Nyankopon to me eni ba bia a wa chance nim wa kirem our panu num what's that can be? Hallelujah. Amen. Obadi en vanisen kan. Amen. Baby awodi Yesu wura no. Hallelujah. Amen. Obadi en yuntum. Baby awodi obadi wura no. Hallelujah. Obadi en yuntum. Tie babo no. What's it? Was it dey? Na mo was it na mo. Again we nyan kan somebody what do you say ade papa? Ayen somebody dey. We dey bo dey dey cheba. Na wo tie no bia na say en abrofo ye wicked. Wo wickedness na mu no. So be man nkofo num dey en dey. Be man nkofo di dey en dey. Be man nkofo be how to pray. Check me they don't know how to pray. You only man say jikosom jisra anaju hugu dem or enwanu no jito wonsa ti check me be handcuff for so many day omunim tie babo no bondage was we beda ni papi was one beda ni penti ni pa na wo fusu wanyan wo dada ni pa so nim hallelujah amen tie babo no e beti akuni akosam ya beti o ti akuni akosam a eni wa so de ni nya ye po Uncle Kay, you gallon so damn no. Okay. Gallon so damn no chess when you be all them. Hallelujah. Matu ye Nyankopon on Kogalomu. Your boss so bass as in did him yawan on Kobabumo. Yawa, what did you say Gallon ye? Want to twum? Guinness now to him. Hallelujah. If it is not Gallomo. Hallelujah. Yababono. Simuhana Makuman to ye Yakuman and you paid Kuma too. Let me akuma tu wo bomb wo bia to na na kuma ntu me pacho asori dan mu hallelujah si ato bomba ano odin so dem bomb aso dem so for two to say pay enya so dem to so two to pay o what in church be two to say pay we no anya nkwa wo mu a samato we wie anu no yes obi so fo bia tegina ko jeli subunani to na twere kwa I stranded Wakunu. What didn't you maybe a chill? What won't pass your one in your bread? Oh, about your very second count. Obi mami shoot and ding. What did you go share, baby? A dinner woo, a chance and yet to atomic bomb. Oh, who's so putting? So who's of war? Oh, yeah, they don't know. Yes, say no people. But who would you very dangerous? Yes, would you have been quite a say? But what say ya? Yes, say ya. So would Yanko pound in a double ya show me the only bedroom. Now one wall, no crap answer. What goes on your day? Won't we yet? But you are no say, won't come you very dangerous. Yes, but say no, so you can't. But you're calling Namiano. Obadi very second when me adwinu when yante preach na say me say obadi on kuku say mawura ni pedro me adwinu hanu anu tv no ya babo no try what say mama makumentu o say me yakuma yeran entu me yakumentu every say e chasa eba e say chasa eden eba na eba na so na wie no nyandui wo say sanyema wemu be si na wie no nyadan hani ba bia pese be twa adwinsi ampa e de wie mbedane e so na wie no mai apu be yiri e wie no mai hallelujah aya hun senchirene bible say ben kakra weba generation bia benya ne po ayiri generation bia benya na sanse woso generation bia benya ne niam awodo ebeda ne ho adim yehunu efe bedu bra efe awie ne dura nkasa no efe na niam ne be toa ye ntoa so odofo wo nyante de okon adme kana se obade mi adwiri no living our safoni e bode wuro kira wo ti asem no ti bible no who can talk about 7 no what's been nkasa was no man be sori aman so o man be sori dan o man so wo man so he never sori ahine so unima ya check ukro ati u check ukro be hu ahimfo na ya mienu ko bi mu ahimfo hima so nti we yase unti ahimfo sori wo ho so ati ye ukro bi wo ma wudim na akoto asase agi so kwasa be panu aho two places but yes sa wo so na kwasa na ase o ukro ba ko ahimfo mienu toss as na sa wa ase o so for be hawa utimi si da ne da unya kwa sawa suro so a asi okwo be house a utimi si dan da this obo modis eko settle suro settle asi o ene ye won mata honfo nso a omu free omu so ye another way omu so gang foforo adana mudi hinfa na mudi wiase ne ko ebe jebo nsam mudi tie cheche no be mu ba bia obegina wo se ahine be sori ahine so ahine be sori ahine so komuni asase wo so wasi komuni asase wo so ebeba mia o ka se one place Ghana for omu anya ye gigigin
Ye di entire ye aye or take it. Sas also see on club baby mama bebre so. Ye di tirin kwa wo so asas na say na giant. The ben ye ni beba yen wo so. Said your man Ghana di Nyankopon adoyen wo doyen yo. Ye penny for free to bepem ni adon kenko a. Don kenko once na say nsuo to ye make beka wasem. Once I start yiri mu. Once na say beka nsuo once I start yiri mu. Got yiri got them fin from January to February. Me can wasem got them fin. Got them fin. And we got them ye be mu da ben ye be siesie. Ya nya ye got them na kopem baby e kwan ye sapeti ni ye bibi basa. Ye ni drink bia wasa ye ni bi kasua kwan we si so ye ne kasua kwan we si so ye ne ansuo to aka nko kan ma ase panyi bi ntitire ho na ase panyi bi ntia na afo ha mote ho a ase panyi bi ntitire ho ase panyi bi ntia na afo ha asade se block ho no oba on one lane and you to kakra pe na no tie dwiri na ye ka kwan ma na nsuo yiri ka but who we go and call you mommy and so far by brente ni pa nkofo bi na so so no mu ye jai sa ye oni padasani yo we ye June July ye nu June July ke and so ni o da do se mo pia hu no kwa na yi no onko ye o nso de wura no ana mo yi na free so no mo twe nso de ne ko we ye gota o we bi si gota no le kwa mu die no ana adini ko gura gotam ana ni Ghana yankase ye boa boy say na before ye bibia bi ye namani aboa yan ho ana onu ani nyam taxi drivers na for so no mu say o men so ni fa ne nko enso so boa me do be ko mo ma mu mpanyimfo o mo nwene o ma no yiye he nipa ne yi no ono so yes nipa ne yi no na emi say eye say ni baby asani na sini yakwa ho Kensuni de kwata o lo le kwan chen kwata no a eda ho ketwa no eda ho no eno na nsuo na afalo le kwan no a etwi woda sanya ko wuram asi ye ase tire obi nti ho asa na fo so obi nti ho oh no papa hey ase tire obi nti ho ya bon for some ni trinkwa oba de di no for fear e do pasa Ghana benefo mute say akola kitu ankoko we nu onu Nyankopon di no for but at the same time no onu akasa sanya experience bi say waso ade bi okram and ade no okram ne de ko na nya no so so ade kunu mu ma asa happen no cause insu na to ade na say who dem patcho mo say repeat na me tell ade bibi ha we so o wa chenso oh dem finish wa bobi we dey wanya kokoti wa blue bi papa to fa wudwan iti osi okurade nim ena nkofo so cause o mu jaade nim pe iti onia ba ko no ya do no okura ko ano okura ne friends and ne taxes ba ko no wa no na we to say young guy and so akukuduro fo ne jira wonu o ma we akukuduro experience dey to man Ghana mo Ghana experience dey wo I can't stay by prior experience nkwa eso unye experience a ultimate tra Ghana experience nkwa ani nyamsuo ni experience nkwa o okradi won say eno okram na eno okram no ntenyo ba de Nyankopon ne hu nbobo any experience kakra krusu kra o me gina won mo experience nye de Ghana o a serious matter o kadine kwa kadine ko bi yibi chewa e je se ye nyina hini ya krasia okokọ kwawu asi entoba o man no about you yamabo o man ti asi amra afanu ni nyina before yes bi se wow e je se ya kase ye die ye tim kra ye de aye no ene de ye be ye tia ye ye be da ye ko frim some money nti some money o oh no some money ade be ya ye betimi aya maye forever no si me ye ma famu di no bi mu se me so maye bi kwambenzoa Bible kan se ma kire wa wo ka wiye mu nsam na wiye mu nsam me call revelation
Revelation chapter 6 verse 3. Revelation chapter 6. Me pato verse 3. Ose ben ka say. Enso ane tosu mienu. John e ka say no. John the Revelator. Ose enso ane tosu mienu. Wote enso ane tosu mienu na. John so wote enso ane tosu mienu na. Metese otiaso otosu mienu se bra. Ti se otiaso otosu mienu se bra. No pongo foforo kokko bi fredi. Pongo foforo bi fredi kokko. Wo ma do otiaso na hoden. Wa che otiayo. Onyankopon se wama ponko no do otiaso na hodene. So me yi asumdwe fra asase so. So me yi asumdwe every assassin we so. Na won kunkum wo ho. Ni yen kunkum ya ho. Wow. Iti ya tuaba ma o se be ye den. MP Minister Assemblyman. Oh. I'm poor honey. Ya tuaba ma o se be ye den. Ube ku yen. Ana be je nkwa. Ewie mu atemu sem no bia fa so. To a wicked man. Ana so ye hwan? We a wicked woman. And I a wicked boy. Is it when? When I mean? Is I dream about him? I have dream pan, I dream bunny. The wicked Bible say. Woman, you tell so what day? To me be a Aweyie Bre Mu. And what did never go ready pebimun? Wo be yasum dwe fra sase so. Asum dwe be fra sase we. Wo kunkum wo ho. Eti adwem boni ba wutiri mu a. Eyeyeye mu adom ahodini bi na aba wo so say. Be ye wudini na Nyankopon tua ka. And I wan. Just a one month by self control. Nobody and so more. Witness the big Ramo. Ramo be you. But what do you say? Hey, normal. We are say planet. Say, sat to me na bowra we are say. Oh, see you kunkum young. See you kunkum young. Now would you be a pia? Me just me punkum time yama shemekes. Papa. And then a wura hospital. Baby, I see a quite yarsan. Hey, baby, as a pastor, apostle, quite man, I will patch and say, or quite my war patch and say, young cophobia, abon some fura womb, quite bend on Fasua. You better reduce population, world population. Oh. And first will fire phone now in your more. And doctor show crying. Yes. Among crying, share. Said you don't want to bet me. I then I will crying. But in that, when say, and Unya Bosumisia, Bosumi and Sabosumi 9. Na doctor catch us obey your operation. Eti ma many time peso so ba kwa nyima obey and abosum club e sentimi obey your operation. Eti do no ya homre na hyehyere ayam hyehyere kunti anwode e de chem no oni oya bi kwa de awo. Ti ne ma kwa wo so a emu du na be wo a emu miensa na timi survival. Enyo momba. Esa form hoodie. Obeti ma me na gu ne saka ne ba. Ya ready so baako. Ya sacrifice baako. Obeti ya se akwale na gu ma me na fa ne ho adi. Ukun ne tiri nkwa wanya ne yere back. Hey. Wanya ne yere back. E de na ekoso yi. Wo tie ne ma bu mfumi nnum TV no. E wo ye doctor won tisa. Obi fa bi mfa so ye nurse won tisa. Wo ye midwife won tisa. But obi sadie we ewonumu. Nokurem. Oh no. Na adaje de twem opemfo ade wo ni ho sese be koya we ya panu matwe etuo da ho because etua otwese kan won prepare no na me ko papa force oba dia man tiase ma amen Aweyie Bre Mu abone for some money na koso kwa ba ye reduce population ya di bia fa wo so etu ye gidini ebi na mo so hwo hu ye no obi anhwene nkwa wo nsam da bia me de na kemi nsanka doctor pa first tebra no so obi hwene nkwa wo nsam a usu because we I said driver ni a won nya accident da no won nya accident no ne record ye dey and na de record so be try to was me kwa papa nipa hallelujah amen adent na mo ma ni kase wo ye operation why mistake be o nye ne sa na ye pa kire nyame sana me pa kire na me ka kwan ben ane fa so age anyinsamfo the Bible na can some of the book of Hosea
Yanko ya give the Bible. Mepacho. Amos chapter 1. Amos 1. Verse 13. Sasa Freddy said, Sasa Freddy Yanko posi. Amu yomi and 90. Amon and Mumu Yobakum Yansa and your 90. Men are not such a pos and so to be a honma or de bre when him de foi, Mutibitia war, when him de foi, Mutibini Panqua. Now to the Bimanyajum Bonisa, me buy one and get one free. Men are not such a was Yahu, so dear Papa dear, family. Send your Papa Najum Bonnet Patches, made Nippa Bay 9 co-operation room and send me a new echo, near Numijam Quine, not you Nubafiano. Sebi wo timi ya very careful. Men are not such a when you pass a switch to be down the mamon so. Sasa Freddy said, Sasa Freddy Yanko posi. When I'm a papa and yourself for when I'm a papa and yourself for more. Someone they trash you. Obu say ya the reduce population. The reduce population. Ba pin 40 down the night chewium. O tinga ba ko fontinga biom. Obu antichi ye pejano. One akoton bie. One akoton bi. We jinawaji. Ye phone jinawaji. To be done with you, peja uti yape. No, ya peja, ya piao, Edward Kwashe room back. We are sorry, when you tell wa, yes, Brian go ukun your friend Kwashe, we friends say, consult you first. Yaka just say, a bona betty, sa, Yaka just say, Beman and a drop. And yet drop your baby betting on at Abusumukra way. Bona betty sa, Yachachenere. As he says, Sadi Abaso. Abaso Pamunima, you may be ready. Me chow when who may be at me come as some child because we get Bab. But Bab will be in Samono and be a bin half house on. Was he young Kunkumian and two so Kumiana? Men are not such a was there one so trace away a doctor, your nurse, your midwife, maybe Nam who learn himself would by us had your way and you read the population. Yeah, men are not such one and you so tribia. What who could you for yourself for when you said BC with the book of Genesis? And the friend saying Exodus, tell me Mizrim for Mizrim hearing. I can you go 116, 115 young question. Verse 15. And we are midwife no young Saki Kasan Katanibi. We are doctor with him no Saki Kasan somebody. No so baby HM what could you share our baby and I say a society be abba and I do want to domodia and you may so Bible said no men come on no me damoso. Yes, no me damoso. Yes, my good doctor and found rum, good nurse and found rum, good midwife and found rum. What you cannot do because hospital, maybe back up in Mabako, and you do not go papa no say. Hallelujah. Amen. Maybe you go pan andamo. Me catch your plane. Obadia when we are about. Amen. Sianse be anwanta and some when you can Ghana so for be Dede hunu. You can dini. Baby, you do Bre Mu I am Kenimo, any Cocobo, any Casachlo, yes. We are going to say, Ube preaching prosperity, preaching Quadia, Ube Hanyago Pamba, and Bre Mu Nsemmone, Satan Yabre, yes, Kibabo, Mepacho Exodus 1 verse 15. What's the mean to say? Miss I catch the Hebrew for our what's it? Namizim, he catch me, catch Izaf, catch me, Zim for our hallelujah, amen. Mizim, you frere, Mizim, I would you for say. Some more war. No more Genesis. No more Genesis say. Or your banana. Said Bama be the Dawa. Munkuno. When no read it to Mama. Not Pharaoh was a member, but those were Hebrew form. But now we are sitting on the white population. We are bound Bekung. We are bound Bekung. Oh, your Bible says Angus Necran at Dosu Papa. Yes. A bit of virus, a Befan room, Befan Yemen. Unimua. Me catch your plane. The none ya de bre on na heba form so become be hu dia kire ni hu dia kire ni hu dia omo so pa kire se se bu kra mo so ho ye hu se so mo he manim hanu anu TV no da bi mo hu edwa no so say o se na mo na dwa no so say o ya berema so ya berema no butu o de dwa no so a mo kono won where you Pharaoh do o say ye o ya ba dia mo mantina se na se on pe mema o pe ma what the kofa hifo so sabre place bagimi bre no what the kofa hifo so what the kofa awogifo so dukudem na enam se awogifo so nyankopon na enam se awogifo no eso nyinim se bi kese awogini bi so nyankopon what decide you man on top da Debi wonyin tum da tie baabo no enam se awogifo so nyankopon se awogifo so nyankopon wanya se de mizrim ka wanya se de mizrim hene ne ka kira wo mo wate manama ntan omo ji be ma no kwa na nemi bi sa kwase doctor wo ji nkwala no nkwa nurse wo ji nkwala no nkwa midwife wo ji nkwala no nkwa ye
yɛ di abeto wiase no no dini my basa obu so ma hu woni nsam ye fa ni kofie kwawu bo pani o de jo de eno ano o mi sa cha bo so mi say you die eti wa hu woni nsam kofie kwawu wiase Aweyie Bre Mu Nsemmone o ena se akoso no na me yi bebia be de wonam no tie asofo dibia wu when you read who rat of via so for bi timi wo ho niam bi ma enim wo ma eni nyago pasam nko debi so for bitimi apem aka chese wura eti nyago po ni o wani o nyago po bie di pani ti da be na so for bi nyago po bie wani hu se ma mi yadi odi ba ye enya honhom yade enso po sekanti wagina trawo chese owu a na dia hye bonsam so to no so woni nyansa wagibiti mudi bia ya bia hye na wagye ato uti se pa mi yade papa yade odi ba we ohia so be hospital wagina tra atesa woni ma bia man so wonya dai wonom munim so odum no fam wu a wona wakunu Hosea chapter 6 verse 9. Hosea 6:9 What asofu kuo no? o se asofu kuo no Wa ya akamukafo. se asofu kuo ni adan den Akamukafo. ya akwamkafo a na se asofo na dan am robbers What tedipa? Opeso robu unti Wadia wo kwam. Ade no oka chew no asem no oka chew no mfiri nyame esopo wabu unti Wadia wo kwam. ti edi wagu Abusudia no wayo. abusudia na asofo ni biwo ura so hwa yehu na sa so mfia yehu na hospital yehu na baabi yehu dia na Ghana de ye ina bejira oba de fani senka wiase yehu na ni wado mre eti bible say say hwe baabi awura hospital ayehu nweni ade ba no about to say fe e she boxes no na di enie e poison mvia hit poison no ti unwuni ne ya Dabi. unum ne ya Dabia. tu ka babu no a wose o ti ano no nso ano no de o kai ni say the 6 hour no ya mi say aduma me the 6 hour preaching eba don wa tosu nsia mu no dini emu dan emu nsam na be hu se be bia gya ne nya no din wo de tie babu no me ka wi emu nsam na kire Pastoral chapter 6 verse 4 no. 6:4 Also upon go from Koko bi Freddy. kwaso e Wo ma de ote so na hoden. no ma de o te ponkon so ahodere So me ya sum je frasa so so. me ya sum je mfiri asase we Na so won konkom wo ho. ne ni pem frase anya dai Enkonkom wo ho. ni pem frase nkunkum ye ho ni pa ye frase ni nkunkum ye ho why Revelation chapter 6 verse 5. kwaso e Enso na etoso miensa. eti so na toso miensa wodie ni be wie fedie be sie nie What so na etoso miensa na no. so na toso miensa na no Mete se otia so toso miensa sabra. toso miensa na sabra Mi hunu na hwe. no hu na hwe Opongo bidia bidie. ponko bi ni pacha no yi ponko ni bia kya me mami horses no na Messiah adma me baba ni part 2 no a me di ma be cheche omu yie ade no man kala we but yi ba ko ma first number 1 ba ko no first one any this is the red horse yeah okay ta second kakraka who dey tie Opongo bidia bidie. ko fe mam second one no ponko bidie bi nie Do tell us one. da bi nyewe me first one te dia asam na nya ba wie bible na chi no e fe dia ba nie yes the third one we e di odi ba nie kwai What's it? Do tell us one. Wo kra ensenya won What sam. insanye won some Meti eni bi fi atiato ba na ni fifire sei. what ni bi afiata for ba na ni na ma kasa de en Eyo susu kura taku. sukuru ataku Ebure susu kura mi taku. hallelujah bro sukuru ataku Enwone nsa de yo. hallelujah Amen. and one insande Won fanya hwe. ai ke ba bia wudi ni be ko be fanu ani mu o wudi tie sa abre yi obi ebie na no organic organic edi na esi obi epe organic yi nti fe sa na tedi a eho be ye dene esan say abrofo na prepare bibia ye fe say den GMO yeah then genetically modified organism then genetically modified organism yeah GMO ni tomatoes biachro mo kreti je say nuane ni ankasa ne yebe de ebe ni o eduaba ye wo lab aduaba aduaba 96 ni nyina no anka first first kwakwa mankani kwajo yifiri wona we ma mebro kom na nansa na muje wow kwakwa mankani kauda fo na hye kapai
na no ngasa powerful num and na ye dia collab anu ngasa fa so ye dia be ya udia menkani ni baba e say cash crops hey eti ye be transia channel de yes e be free system num me free ho diko ye fa diko na mi kabengo yi videos atami start me yi papa asembaba obi be yi obefa no do kwajman kwa yi pe ene na ye chesi tripo na ma start chocho just one thing somewhere be that it doesn't want be for hodi baby edi kono mo nkeka nko hobi baby e pushi kono asese nuane no se say baby o mo de fa no ye di bibi akola aba ko prepare ebe ni pansa no aduane ye be flu obo ade nsam nti eno so ye party bi eno so di be kum nipa nti ahanyawa na hanyawo se say ye o ma ye se wi asese kentane ani edi ye be gum se nkoto agugra wam ti ya ye gugra wam ni ya ne twetwe ye ho da bi wi ase keka kono no oba de ya wehu ye mobo amen na ka mi sasase woso ye ne be woso a nyankopɔ na woso asase se say odofo wutie me ne asase woso betini asi a every creator no eye de nyankopɔ ka to wo no ye ne planning ndia tiche nyansa ebi ma nyansa o man kasa be fight say ye be woso asase tase nyankopɔ ka kire wo o dia 2 years we jam the technology ni nyaduma when you read the book of Daniel chapter 9 yanko Daniel chapter 12 me part of verse 9 yemfe free 10 no was obepa ede pa bebre ho ko aho ho atom ho na abonefo bedi abonefo sam na abonefo ehu ase imadwen ba ne behu ase me pachotia yo e quotation no quote ye no wanya u be mis quote quotation wa o kan won ti ase obi ko hunu ahopo na won enye oba hokopo no wase o read English na papa en kan brofo ni enti obi so ti brofo tentwi what see Daniel 12 verse 10 many will be purified made spotless and refined it is the woman say nipa be ye hwehwemu through technology na hwehwemu no be ye no the technology be din sam but the wicked will continue to be wicked biara oye diboye ni nti ase da none of the wicked will understand na wona ye madwem ba na but those who are wise will understand wona ni nyansa na nkonko ahye ma na be hu ti na wo hwede social media ye na wiase ye bia no ye wi answer the scientific word or technology. Oh no. Computer age, you know, Nsemmone nkrofo di. Computer age, you know. Osi abone for the bedin Nsemmone. Abone for the Nsemmone. True technology. Abone for the obi bank scan nyina. The shimu sika fru bank. Bank. Mo ye one text message abenya. No. I'll be accept keke. We ye no. We ye yaba. Ballot box. One call, I'll be pick. It will do. Yes, I am. To the Binami Kaba, and Yama Shimmy. Obisana Atamudeja, Aweyie some. Oh, yes. Aweyie some. Now go pop prepare Bibia to one. Ya did Bibia Shayensa. It was a jam or jam and a baby. Mammy struck a said that 6 hour imuna. River Efred is night. I so one Yaman Ebano. I want ye be done with we are say. So what you message the topic be but now tell yam show. Tabon baby we are snadu. Ti abai wa wutie who bob na bonye jai what na nyakopo bob banya won saka bambo ni bi. Oh yes. Nyakopo bom ne ma banya won saka bi. Yes. Om ya dwiri ni mu. Om anti asem na. Om woni so ntaw. Bible bobo nie me bi dia sa nie me na obobo din no. E hye yensa o. Yes. Eti yankasa ye de yensa ka ye nuane. Yes no. Oh. To say the sign and ye Ghana sase. Who can say Chinese football na begua no begua asumdwe mu. Omo twi e japade akwasa say asase. O say niema ye wo bi wo ha biara no. Omo so prepare so be ye bi wo mo so mo. Ye dua banche ma start dua banche. Ye dua kokoma start dua. E tabu kam e fe de be say Ghana kokko ni nye. De o meka no no. Ade ntie meka say poise ye wuram. Mesi e beto bre bu meka say okwan maka ye. E dua ba Ghana fo betini adi kese pa ye bro.
adentia what the banchi chef mu a sana di ntebe wura banchinim be wura bayiram a nidi udi a baako di baako mienu miense di nyenya problem pe ye be gya de chas efam di nti je gira wono a antimi nwura mu ankom wono ene ye be di mo ene ye be di mo ene ye be di mo eno de ye di mo so so enam se en no so ntinu efei ebuo ne be kosoro Jesus Christaku ye be kari niani amayin pedi efsan se de enkanse ke buo ne ntimi mu ya sense ase no Jesus Christaku sataku aba wona sandi on fanya hwe o me se bibia o me se bibia true technology yes di be se bibiara tu aduaba ni atu nani ye de collab no da kwasha de bi ene mango timi so bofre body timi so paya broni so ayade nani agya no kodi paya bofre bebo body paya ebe odi bekun ti bibia no mo di bibia ka ama wi ase ye no ti e benia ne fam no a ye tikika woni ne fam yes tikika papa plan no obeka so kwa jimai bi san kwase say what check Georgia Guidestone as a mechanic what dwen ma ho adwene ma ho satanic 10 commandment no Georgia Guidestone mami nyinkire wa na me bi sa kwase we eba breben oh no entinete yeah Georgia Guidestone but your commandment ben eguso how many languages how many languages na bisa question say ewo ho eni ho last year May enom ko blast sa Georgia Guidestone adentia eni enom ko blast bubu no ama wudo maku du languages no mo di eguso eti pacho utie mi na me betwe portion kitu bia mo ahwe no mo se be bi ejane ye eni this the portion of eni read it. Also maintain humanity under 500 million. Eti we no country bia Spanish nature. Iti say ye nianu countries awodo no nyina ni say om kasa ye dia bam say be reduce world population into 500 million. 500 million. 500 and China for ya he. India say India for the lead. But say only to world population and down flipping briban but so no place ebubu no na idea be na won e wo nyina tirim hifo na abgade oh hallelujah amen Georgia Guidestone and me read ya no commandment e shawo no say so we reduce world population to 500 million 500 million 500 million ebe ka he na so mo person ye fi e bibifo ahe na be ka wom na kabrofo ahe ekiri before you na kabrofo ahe obadi mane senkan eti sa plan we ye fa ebenya bi eti enye one angle and omonam gibe reduce nim angles ni doso krabata hoto wo krabata ni doso odofo se wutie me na emu hinfa ne edu sa abre they say baby you do no we are preparing baby you wura se see an the book of Revelation chapter 9 verse 30 baby you ready Revelation 9 say baby you ready verse 13 to ben to toso nsia na obofo toso nsia ne hyane na meti ni bi akọ efri sika afọrebuchi a ayesi nyankopon anim no emen no nan mu a eka kire obofo toso nsia a wotutu ben to say sane abofo ba na awasesa won subonti kese efret ho na wasesa ne abofo no ba na awasiesie won ama edom eda ne bosome nyankopon so asiesie edom enkofo eda bosome ne afi se won kunkum nipa nchichemu miensa mu baako ti we so biblical no e for fele iti ebie program awom ni asemni nti ebebem wasn't be preachy time of COVID-19 by no be preachy can wasam say on say am I ni prepare no smas ade atama means they know when me di omo ye yemfa no nto nchen ye e ba ye pie be share ye say e be sisi ya now no ye be gura nuclear war yes nuclear war and e ba dem ti be di kai calculation natural so once figure na fankwa de free sabre yi ko nyina no ye danger zone yetimsia bibia betimi asi aya koye history na ko check records say
First World War, it take how many years and seen Janet? As no me see any. Kochaki second world, a starting wobble bay and ending wobble bay. And to wait for me, we won't be big prophets now. You're free as ye. Nuclear weapon. Our doors, no. Omunti mi fe wu dem man nye chokri. There be. Yes, auto. Ampa. Inti say na ebe ko sisi ya. And it's idea we ya a starting metro 3. Ama wo do no. Ma wo do bebre wo bi. Ama wo do bebre wo bi. Ma wo ti we mu na ebe fa wiem. It is a behavior of Revelation Revelation chapter 6. Me part of verse 7. Was into Swanu Tosunai. And Swanu Tosunai. What is Swanu Tosunai? Just what is Swanu Tosunai? Metesa Otiafo Tosunan Sabra. Yes, Otiafo Tosunan Sabra. Mihunake. Now, just who said, upon Gossubini, upon Consuls near Bini, your tennis one, not what the Poncono. They did go war. Did you war? As somebody did not cheat. Now, some man did not cheat. Woman assassin Abu Penamu Bakus to me. Woman assassin Abu Penamu Bakus to me. Destruction. Check and Yasmu Naya, dear Bessini. We are not quite checking Kinchas. The coronation when quite check it. Some not even the Ben will pee or honor. Some more. We are checking a black Putin. I'm plan Ben no mafa. Huh? You are checking then I could be free and you go free US. Oh, dear Babon, when young will be a yes nickel. Maybe some questions say. Georgia Garden Stone, yeah. See a blast here. Oh, yeah, from go phone with the actual. The actual, exactly. But may the answer say, maybe the may be a never top a problem. The actual so moved into 5 million. 500 million. 500 million. I be before him. When baby, no one upon the cry and you. It's all cause for to be out Sano. Dr. Ben, I'll call anyone. What's Sonia me? On Sonia me. Nancy Ben, what your paniano? A pania bay. How many milligrams? And what did Bawa we know? Nay, yes, one found wow. And now the walk of your co. Woman assassin. Abu Pena mu back what assassin we pay we do that opami me show video ni catch now me show that show video don't make me watch me ma highlight na me prepare one day me show me patch me fan kwa na kwa dey ma video 4 dey enko ma me enu ne yere we say tamana asoja friends say one e match e watch Prince Charles ho no yes bibi twam ho na ma be history no match no say you go school you can see me there is a fire on the mountain run there's a fire on the mountain run very dangerous what day one assassin Abu Pena to me assassin Abu Pena we na etwa no ya shifting kakra bi bibi ko fe we e no me ba ko na show video we no fast now, you're picking your balance fast. Partial. You're from the show and run. Partial. Hallelujah. One family come. Any more virus. If you come, the kunkum yahu. A free virus. We say me preaching. The cancer COVID-19 here, invisible war. Yeah. It's a free. Invisible war. It's a thing you ever call nuclear war. And no begin to the Bible and some called Revelation 9:13. Was it you? Was about for us in Siani? Was Shani? Now, me Tini free Sika Afarichi. I see a couple of I catch over for us in Siani. I want to bend with the sun and above what? One sun is above what? Was it? What's it? Sanisana above for Bana was yes, Yamas won't take us afraid no. And say afraid no be an intimate twice. Yes, you be an Sanisana above for Bana. I was yes, Wama a dom was yes, Wama day a dom a me Busumi be Nafi a Phoebe kum nipa in Chemumi and Samuba. Into the COVID years old young when you come no. To almost the bomb for Friday for no planning. Tell me, catch your say, no smas nearby. Ampa yebeshe and only the ebe say you ready ebe and then the ebe ba say me di picture dey chiraw na me chiraw wi a the ebe beni it your head mask you know where the ukita Bible dey cast us dey never see
What's it? Messi would have what the albums about battle. When I say, may moi, Yafu. Wait, you tell me, say, come blast it, if I say Russia. You tell where be on I we become propaganda, it be saying propaganda. And so, any promo to ya blast it, ya bla penny Putin. Say no, Abba, Amma, and one was July. So a young Sham and one threat. What to a warning countries Libby? Can't we declare warning and one UK? A plateau. Oh, one doesn't nimpe say, Yedisia, the Abessini. Because so to a matono, over the man I must be anto. It will be a shit, it will be a son cano. So better be Nagana Muobi. Ah, enemy. Oh, by the when we are mobile. Amen. At the Aquina Babu, the was it as a basso motor to a dear Bessini? Was it working Kunipanchi Chemumi and some back? Kunipanchi Chemumi and some back. Yes, I wanted to one. Nothing the best one. Yes, someone teach up on Cosmo. I don't never push them come for Yenana and Yabra Penny Yawafa. Yes, so for Penny. Yes, John the Revelator. Yes, so no. Not yet your Poncon the Quack. No correct. Not technology. Yes, it's been so I base Amoka. I used to ammunitions. No, I have Poncon, a friend say, I was out. I was out. And no more to. But Bible is technology in the bar. A best a two Poncon, so no Poncon. The beer was a no more teacher Poncon. Ammunitions living just say your Poncon say, yeah, show be chawam. There is ammunitions when we are Ponko. And young Ponko, they are listening. Wow, first night Katia brought from the photo. Where your friend nuclear bomb? Shabby. Ghana, the oil knockout. Tima with the uncle. What's it? How's it? What's it? I don't want to tap on Cosmo. What to tap on? I want to see Opidu. I would want Opidu. Miss, one can't never show. The beer. Obia will be. Where to begin? China will be. A friend saying, US will be, a friend saying, Korea will be, Japan will be, Russia will be, UK will be, Israel will be, no, Iran will be, a friend saying, Kuwait will be. I will be because you show a hand more. You're 24, you're 25. But who could be to try the problem, Baba? Ghana will knock out. About the when we are about. Amen. Now the where will be say Pia, the Pio, Pia, when would you cut to one young cock? At when the Bible see a bar, yeah, because a virus now. If a dear show say, we see a number who we call moi. Ah, Ubenya cancer. I told me can't prepare the measurement no. Quadruma now Odoban a bone film. Now we shall one quadro you mammy or Nashawano. The Bena woman Komuna Unkonya cancer now unco. Where the Bena some effect, the Babayano. Yet the town never bones your Matania. Now the town won't jump down the Banku. Why you? Yes, you gave someone did you know? Dear Babu. Was not said to be one upon this one. And friends say, I'm a cast Nibiamami. What was that? Was he what job? Any Fassibre, Sofin Catabo, upon quality to say that 30. What was you should Jata ye, who call with friends say, jungle warfare, or Jata ye serious, or you kill war. Ammunition, that's the reason why we run soldier from Ghana and Kwaka, and a Ghana soldiers in Kwana Shasibo. Sibo to Sibo. Wow, this question say, as he said, no more issue the word Sibo. Every year, we had here. Now, would you Ambocast to be blamed? I did not, Okita Sibo, ready yet. You sure Sibo, at the end, you refer. Dear ebe for free the Biago Paka. We are say the Onyago Paka to time bebem. Yago put him ponto say Kim. What you want him to be the over funny name for friendly prophecy. About the one funny send count. Amen. About the mere prono. Amen. Omia Junum. Amen. Of funny send count. Amen. Dear Babu, who can't was one? What's now what What you are? Any we see, any suffering, everyone, one number how do me and say, one number what would do me and say, any we see, any suffering, we see, everyone, bomb,
kunkum nipa nkyɛmu mmiɛnsa mu wɔde baako bɛku nipa nkyɛmu mmiɛnsa mu baako wɔsɛ apɔnkɔ no ahoɔden apɔnkɔ no ahoɔden no wɔn ahoɔden wɔ wɔn ano hallelujah ɛne wɔn duam mesi amfa wagye nkɔnkɔ bu sɛ aboa bi bɛbɛ bia hallelujah Amen. yɛn ankasa ne yɛbɛyɛ mmoa no ku yɛ ho yɛde true technology na ɛbɛdi yɛn ho awuo ɔbaade a wɔmfa ne sɛ nka ho ɛnneɛma ɛnam wie mu no fo bɛte wo na ɛsɛ ɔkɔpɛ hyɛ wobɛsi woampa hyɛ wobɛwu wampa hyɛ wɔwina you die ɔbaade ɛmfa ne sɛ nka ho omi adwene mu awura baabi a wo na adwama na wobɔ na mmoa o gya ahyɛ wo gya nkɔnkɔnsa gya asa gya awudie na awudie na baama police ni kum of civilian guy no na police ni ba so bu civilian tesa wiase ye ana de make won timase police ni guy bi no to kum guy ba ko no so bu ni kwase ha police ni guy bi so bu police ni wabu civilian bi so obi onye police ni so wabu ni kwase oba de bu obi kwase wanye ma hye no ai tonso be na omo no bo ana on va bo mo ntrim da bi emra wo wiase awudi sam no na mfa so amwa nkwaye nkwase ade a be wie che wi wa no bi enye yie da bi a yakopo ya we mfa ne senka amen oma mi si ehu mo bo hallelujah amen bible ni say o how do me ansa yes woja sofi and wusie ne bebunta fa wiase na ma yi a kire no oh oma mfa lo kwa so kwaye mu no mo nam kwaye mu se bo musibo no oba onam kwam no edai onam muram no oba we pagya we a hwe be kom be kasi nipa ba ko na tim nipa gum nya nipa ketwa na fe ye mesen kwa e fe ye nko we nsu ase ye nwe do me ye wonsuom na do me ye wonsuom the book of no Luke chapter 21 verse number 11 Luke chapter 21 Bible nkasa part of verse number 11 yeti obadi ase wase be nkasa yo wase dia na asase woso wase dia asase den asase woso awotase woso kese beba miamia woso kese beba miamia na ekom na oyare dom beba na ekom ni yare dom beba na ehudie na ehudie eni senchene akese ebe firi soro aba misi wanya tabu da o yen senchene die nim na woso owie beduru sum owie na beduru sum na be ba chanya owie beduru sum se spirit na wiase abawie yo eniema beda ni wadi ma plantain wo tie mi na twiri wo firi bonim na ba wana twiri wo firi no antwene wo afọ wo makọ am nyakopọ akọ panish ma de obi su dia lesson e de ahwe nyakopọ akiri kwai and wo futu na me dem say hwan wo na obekọ no bi ya lesson obi take lesson wo ana say obi bekọ ana wo dia lesson and then wo adom na no nkwaje da mum ye nyantwe ye wo firi bone ho ye mu ye mbombo ye mu ye brase ye gidifo and no wura so da ma hunu sofo hunu asore ma adam wa ye ye sofo ti dem o wayire catechism o wayire asore peti mo wayire control fin kwakura wa mo na bi omre wa no and so me gu beti Christian brother Christian sister jama yom say pacha no good dem honum na nyinsa yi guo samfon kwa na kwaso dem honum samfon kwa ensenchele kese be fro so ba ensenchele kese be fro so ba verse 25 yeah tie na ensenchele be owia no osrane ensenchele be owia ni osrane ene ensurumam aha na o kan Bible no a ipacho ekris na eba no eba ntentem pass say eche be adu no is abrofo try as omo bo modern say o metinye control eya wia I'm telling you me papa tu no so abeti and the 6 hour preaching am be chire don ye womu no don ye woto sunsiam ne wo no the 6 hour no no so we ni ma se be preach chire wa wo nyema mo do mo nsaka nyankopɔ so jam dinasa so so besi wo wiase a nyankopɔ de ne bia nye natural one ensenchele be owia no osrane ne ensurumam be owia no osrane do no on person control na kopem say venye bi won ma asom nyankopɔ so be jamba nipa kontrimen de sase jam wo wi ni wiase wo hono ma be just hey stop jadi o kire no kura amana ma wo ba yira mo sase so on be ye niema ye ho ba yira yen epona so kire hunti me pacho o se epona so kire be huru wo bra we o the means of marriage bin kire wa ene niema mo ye nam nsu ye hwe we mu nyina ni nam first na ka ho ye nam nsu na ni but this time around this how it to man ka se timi to bomb nsu no manam sheki asase na bi tsunami aba
we enam nsuo na se na ba wo de bi twam a we mu nyina ye we o ye yi video one ba pa bi nya problem bo a wo de we na ba ko bi afam wo enam nsuo ni ayo no mo to tu wo nti agoso pono na ba pono na so kire hu na kunu ehuni no ma wo hwe no na adi hudia ni nyama kase ai be ba sase so no be ba sase so e be ni patobra be ni patoba we ni pa atoba awura hina wujiran to kan babu a onyakopon de ne de na seta so di ndem to kan Matthew 24:7 nyakopon akabi wonam su kanta fiti wan so ndem de si o take for say no kore ato 24 verse 7 24 ko o mai be so no mai so eni ahini so e komni asaso so be mia bia we no ko Mark chapter 13 verse 8 okay o say e komni de ayin asaso wo so e be ba mia yani awokoya mfiti ase edi wiase anim we no Isaiah chapter 24 verse 18 okay Isaiah 24:18 we are chapter 24 what's me say me part of verse Bible kasa kira wo ye to ba dia sam tie Bible what's dia yo na de odwane free eko enkratie mu na de obi dwane free o ha we mu no ekoto ekumu free apena okoto amna foforo ti do free ekumu no omu yi ade we ba na utie ye na balance free mpe na omu de ade foforo asan ba bi what the can't pray you know omu mini wiase na kasa de kwan bia so merudi so pro meye what he no so mpoma Bible so man kasa be for so him niam asa niam eni asase nyina so ai omo mani nyina wo so obe be bia wo so bri na asase bri wo mo be ya masase we ya bri pai na asase pai wo be ya masase ma papai popo na asase wo be ya masase tinya popo wo ma asase tonten wo be masase tontin tan sensabuni na hihim na asase be hihim sasase wo bi sasase bo bi pate wuni ma me ka kira ke de dynamic kakakra place we die esi wo fensan kroye fensan bogoso ni dynamic aha enu no obi sheda o eji obi nsam no hede yo ya na do ma plan so ma de be wo so asase oso mbetimi a wo be wo so asase ma asase a wo so se de wato den asase to tentan asase be to tentan sensabuni na hihim sasase wo bi asase shekitimu asase shekitimu ba de fane sankan wo mi adwinu awura papa enemi tufuo emi ntusha bre papa so pa ma so nyeso akwa ba manu de eni yie mu a enani wadom bre enani nkwaje da asase da wo yi e wo problem asase da wo de ye de be hye ho wo de sia eni 24 verse 1 read the Bible Pastoral 24 verse 1 Isaiah asase watemusam asase we watemusam wo se hwe Ghana fo Ewurade sa we asase man na pie no se obedani asase we na dan empan we akwaze 34 verse 3 okay wadani ani abutu waso bedani asase we ani abutu wabasofo apeten obobo ye ti so apete ayomai ni se osofo efe we di be hye we di efiri asofuko akwa ni se owura akwa di be se owura we na ye afransa de wura we say we di efiri we mu na ye otofo efe ye be hye ye ni be o di free so di family e di na si o okafo so kafudi ya fum nyankopon ti wo be asase pasa asase we pasa wo fum ne pasa ya fum asase we pasa if se ewurade anu na kasami anu kasami se ebeba ene na mo so ye den eba 34:3 Isaiah 34:3 was na matofo no Bible say dey na ekoso wo matofo wo be to angu na wo funu eyi hwa kankan na wo moja ahunu pepo na osoro asafo nyina be pro na ba bo soro se nhoma na nasafo nyina po se de obobe so ahan epro ko anasa broduma pro niamagu yes se de obi pro mango na prugu fam no pepetuto baka chewo niema mo ya ba no isi ayehu adi no mutimi ya di bi ba be fama kata ya say and problem ya ba ho nipa na anu nipa na adie ene ya di bi akoso wiase yi cha ore ba ho hwekosu ya nipa kodi hwekosu ya nipa di sese ese ehu kosu ya hwe hwekosu ya o kosu ya nipa kodi kosu ya nipa bedi say man made kosuya ese okoto kosuya bebe se hwe kosuya o kosuya ni pedi no ese o ma ye kosuya ye kosuya obi koto bia kodi kosuya o
And you say, oh, Kwabisa me Tony Pacosia, Nasa Metacosia. Because a demon where they who Tony Pacosia, Nasa Tocosia. Jeremiah chapter 30, verse number 5. Verse 5. Somebody see it. Already see it. Yatia Pony. Yatin Sambia, I hope was And what baby, I see you. assume Jenny. Assume Jenny, I see you. And Omanga, some 21 year, Nebia Comano. Omu 21 pet Nebia Comano, Omu 21 pet Nebia Comano, Omu to be pet Nebia Comano, Omwa at 21 Nebia Comano. 21 year, Nebia Comanca Somano. Who can the book of Zechariah chapter 5 verse 8? Zechariah chapter 5 verse 8 was Psalm 64 verse 5. What's your bunny for somebody? A bunny for some penny. A bunny for some penny. Disagree and you could see them in Yakabum Nayakusia. This is over to Akokosia. Well, but to Akoko to know yet. Nakusia Ben Abamaketi. But company intact. There's no cause of alarm. It's not alarm, bro. Amen. Psalm 64. Verse 5. Was show on someone. We'll see. Omania Bresse. Was show on someone. What can say? Obey him. Tell some of you. Oh my God, some hint us with you. What can say? One of the Only said you and Yadi appears. Some we are no longer say you are because and no one qua, no one Yaban for. Yes. Almost so crown as almost count. Not so reason you were population to 5 million. 500 million. Entering a number of Unguan. Tomangas also a bitica. What Boris Shab Emuyo? What the one? Yes, all Boria day. I should show you. And coming in some technology, no common polygamon, no more shall depend on the penny. No more sign shed you. Emuyo, Boris Samuyo. When we want trim panel, no more the trim poppy da honmua. Yen. One more body. Almost body to send ye memu. Quite that you must see the dear war. And if you see any kuno, when you patrim na kumamu dog, you petrim na kumamu dog, one echo Papa no boss who was as in when your father said, Mr. Family, a branch about with him when him now so. Can now run it upon to get your pun no the blood chemicals new kumu. Send your money, money, your mother fully deny ye deal. Yeah, a 2 pumpy, on 1 deal. I did know I would you to know naturally here. Oh, naturally here. Almost changing your from natural into artificial. It was also a son called the Ebediwa because I didn't change you from natural to artificial to Ebekiro. Oh, yes. Ebediwa. Amen. None quite yet. Obadia woman. Amen. Bible some more canamu dog. The patch plan and what you plans no crown and what you before the be yeah, what the hell. I didn't fair. It's the phones you're creating, crazy. A silence killing. Oh, yes. Because never just some way, dear, was he him. Obadi awe mi pronoun ma o mi adwene mu upon for some doors awura papa wutie mi e ma bu mfu okwa adwene ma wo so fo nsem bia akeka no enji wuti e ma wo mpo nsem na me de ma wo no e na wo pia ko ba bia ma mpa bo mu nya di so obadi mi som ma me nkomra sumdwe ma nkoto technology bia betimi adi mawuom minya ma wa kwanto obadi nkamo e wa kono bibia efe bibia kama de but adie bia Fiana to say, but a boy, what my day, a battle. Now, when Sonny Mam, Amen, Amen, hallelujah, Amen. Down and penny for some tibia, we are getting from a cross or you. Most of them see on yes, your money may be who buying. Number 3 would gather do it, them some way give just a way and some for crab and your better munti. One day, yet Nancy and Cotua, come with a vegana, ye come with a. Sekwasi ananitia na gonego akomnya ni brenti ena nkrofo kosala atoaba yes nanka yaudie won nkrofo mu no na munya ne sankop mawie ye ba de mfa ne senka mu omi adwiri no mu awra obi ntia wa tia ho yes baba obi ntia wa
tia ho na ne wadomre na no nkwaje da pri na je wo kra nkwa wo de tie Psalms ni biom o sa ka Psalms ni biom Psalm 64 verse 5 kwaso wo hye won nsemmone mu den wo hye won nsemmone mu den wo keka se wo be hinta sum afidie wo keka se wo be hinta sum wo ya no kwa Ecclesiastes chapter 3 verse 6 wa ka se hwan no be hu yen o so be hinta sum afidie ka se hwan na ehunu yan wo body hwehwe mumuyo o so body hwehwe den mumuyo body hwehwe mumuyo man ka se le bioma e bizo lab nanko bi me yi bi a che obi ai so aye ntontom be spede nyam modiri ye but obeti be je waye wa hye da akopre ntontom dodo obetu agu wiase bila boko ene no bila boko ene sa no bi suasua nyansa ma se woni kwan yo faso gali mi si gali bu fa gali nto nchen enkate se sei yemfa eja yemfa eja nchen kate yemfa eja nchen kate yendia bibifo yi bia ne di sankwase adi yemfa eja ene acid nti nkate ne si oma ene gu roba mu ho si ho no to di acid ni gu na tie no gu we to di acid ni ye we ya na woso no roba ni mu wi a na nkate na brin na achi te se dia ya chi no te se o hanu nkoso gas o hanu nso bidie nti acid na tie gu we rum te gu mu na woso na hitini bofa ho na pe na binin nkate ne prekope ade busudie ni ade abonfusam ni ade busudie ni ade abonfusam ni efe yan kwohwe kwanye na ye faso nu aye emu bia ba wiase se ya aye hu ena mu bia mu fu bia ba se uhunu amoko tu di he omo obi ka kodi ka kra frappe na aye ma ni a package ni ye diaba hwedi obi so ye ebibifuo bi mu nso nkwase ade omo ye wia ni a package ni ye diaba de na kwaso wiase wo wia no akoyi rubber de ne so diaba ye bi se mu abedwomi eye rubber mo anase mu onyakopo boss ye ni ntrasa ase so nyaya so mie ni bia na ehinde wiase aduro yi wiase Aweyie Bre Mu abonefosam amu ne ewo sa bre body e won fa ne senkan efa yifiro na check mami be se yankwa ade bi ha ne yankwa rubber mo rubber nkasa rubber mo no de rubber mo ene hwenam enam ye nyakopa bosi yankwa nam yi enam ayi rubber mo ni bini tete afa rubber we mu nyina ebe fem fidie ma nane wo bia o twetwe ni pisi o di bibia gu na ye hwam o Ghana fo mu die mu pan say na perfume rice perfume rice kwa batu ndi wo twim say perfume kura enduhwam mu enduhwam mu me fena mo kankan sa die bi etwe enenani no rubber na ebeye mo process mu ebeye mo hwebe fidi obi a hyeda bokaye ofusa ya dwempa ofusa ade no ye no munim do afidi obi abokaye enye so aye fidi hunu bi kakao won hwe ena yi lines eti wenye yi ye obade ya wehu yembo amen ena asalai na ekonu betwitwa ngitingiti tunwa na ye aye some style bi emu ededi set table tennis we o ma ye we mfidie we before beto say mfidie we wan to fidie we so de ba ya de pa de bia ya bonefosam o de fidie we so de be dia bonefosam one ne yire ne man krum fom ni bi ndi wa mu na basa na fe hu be kawiase obi be so be di mo je fe de e papa ne wo krum ne bo be dey e be ye dire ena twitwa mu gu no ena twitwa gu no enio ena aprugu ho no ena aprugu ho no ena aprugu ho no enti enwe ena aprugu ho no ena aprugu ho no ena aprugu ho no ena aprugu ho no odofo wutie me nti wo ya mo nhyewo unia ya mo hyehye enti ifa na wiase adu yi wonim se bia duru ha edini hwe bia dura bia na tuabom bi so yi wan so I must study say enemo na ye no na ye jai ne se ne emo no mo se ye friend say say Friday
fried rice yeah, fried rice no. There's a fried rice just mo ya dey. E mo ya chi. And je be yi one say eye say you hunu bi da say emu na yi one dada. E mo ya chi de eyi wei. Tennis. Emu na obi abon say wei anka mu nka say ka talitali wo zamu. Umia na bom. Ka say talitali first ko di mu yo de say afro zamu. Yes okay now. And emu na no kabo mu a ade di say tennis ball. And bona that scatter we mo pa scatter e say pitigu famu and emuna ntimi an scatter wan and then kay sika woto ball boda ya sabe ball so na kamu je ka woto bob dan ya kapita no and na woto mo boda ya e babo samba so e mo pani onyankopon mu ni onyankopon ni mu ni e wiase awiye bre mu dan ensemmone anka woto ball more than about so and now to more than I more about so and yet we are saving money and now to a more than about so what to more about dying about so and now to a more about dying as about so a dear one for some new for 3 verse 16 the man who be obiase the man who or quite more body away and me who we are seeing the dear cherry as in you and yet temubia upon the temu on Angasabeshi yensa and yedibu ya what time and it turn a mujawa say who sa me kwame nyamasum je me kwame nyamasum je that ya won kon kwa bi kwa hono ma hitim more me kan makmo sa na na wonu posi yen kenche wias no bia ntim fia kuma mu say o tiri no boni afo nyina oboni foni dan o tiri ni onya ko pa be mo maten hallelujah yenya ye shade ni mu yes yenya ye shamu ati why na pass it through way hani ba bia wu jan wa bra boy ye na ba bra bo kronkron apimbe to benkum opinu be to nifa na de woni be hwa boni fo katua wo be di we bi bat ya we be ye wa doye kesi a wo be free so ha nu na so do fo wu tie me na hin na wu jan sa be woni ko pontam te sai me ko commercial break aba baba my basa ye do bari ya wase amen wada ya wadi adum ye amen na singa ni din amen odofo won we ebrem won nsemmone yakoso iwi ase ye o iwi ase ye hu jira bia ne sai di ayu wani ma yehu wachi yehu ena me kanfo na ya jinkwa mezi ama ho amen fa so wura no kra jinkwa amen enya so de bia na so kotre mo da bia wugina no asembe na wo mu ana obade awe sane a odbe hu mo bo se boko twat range mu ni bi mo a because Bible say kwam bia so on be reduce world population yes yabre o se o mu chewi asem na ya on be yi ba ko frɛ Bible na wakane de na yes ya we gye mu ama wo na wo ade wo bɛkɔ emu de na bɛfa wo ndi hwɛ yade aba omo ade ba no matudini omo ade ba no matudini mo de ba no matudini Maria ba yewe ani ni se kanwa ni 3D ba ko pe ene yesi ba ko de typhoid typhoid yo de ba no ene typhoid ki mo wudu na so di ni yewu ba ko bi abeka ho e bi sai bi abi no na nse yesi si so aba type A diabetes and so type Omo ba no masa man type A type B na way the technology name and then the scientific name kita all do be fane efre owo ba ko ni pe be wuo na nya ni pe so di wuo nti ye benye bi di ahye we are just efre ni be mu na efre ba nyankopɔ ba nche no otwedi ampo yawe na fase no debi twedi ampo yawe ni body no debi hin ni free ba yi fie enti Ghana fo mo se mani mmere se mbedi mo bibi mo dia papa na se mbedi dia ye betwa mo roba eno de si hu se mani nyi dia mo wo ho debi ebi mu ben na o kmo anu a wo to bodan e beba so na se ke bibi mo ye to bodan na boni paso ankanya no na nanom de bako tetifo de bako akon rice walk
But yes, a rice war. A beer in Sida. A moku. Be a rice war. A ma. And so Nemu Abbey. Ye bed you as I got Borea home. Piamu be to what dying. Imamie. Baby, I ought to know what I said about good come and well. Obi bisa papa ndi eni mo ban me de me yamo Debbie enemo oh I beg I come be Olympics game yes emu first in case to ball bodan ya ne ba so o to mu bodan ya pete enne ese ka mu ni scatter wo no enemo no asa ba so ndi we ko to mu yemu e be da digest da da yemu sa as when your constipation I want if you adia dan the fufu bi wo yam if you na je yade no mu ma ben fi hye be yedu e ko no fi na fi yade bi aba no mu nya din bi di ama no o mu ni moko ade sa yade ne yedan e ba ye look at the book of Psalms 94 verses number 23 Psalm 94 verses number 23 what's what you musu be bua wetifi nyako pose di omu ye odi omu so omu ya na nya omu omu ye se ku omu chan nukrem oso di omu so be bua wetifi now one morning to obey you omu ho morning ti obey you omu ho ewrade ye nyakopon onyakopon di osi wo ye obey you omu ho oh na ade ba ku nyam se wo kase sa wadwene keke wo na obi pe wadi wawuo nyakopon pese wo benya odo bi ama no no adowo wo san wo fru ha mu eno na dwi anopai awie yi me na obo ade ya wetu fa ndo ba ya so bi zetu san wo fru apam biara mu adwen sa cha ye diamon ya we ma no wo san mo wuri di padua na mi adwen sa cha proma waso odin dodo waso odin wona ma so fa wadi wo ye posi prempre na anam wan twe di ya accident be bakeke enye si ya kan sa so ti awka wo bi no ebia wo kon bi ana nse bi na bu ye wo ba koda sa da na koda ho no sa da no satan ekopia akosho mo nsa si enkodi wawu pane bone because sa ba won sama bunti no wa accept say injection bi abaje injection be na de be wo tuka Bible no the book of Proverbs because macho Proverbs 12 verse 3 onipa enfa abone for na wo tie mi na wo bia wonam sa kwan boni we so wo ye bibini na nam kwan boni we bi so se wo ye bie won fa abone for se wonam nurse kwan so wonam midwife san kwan so wonam doctor kwan so wonam dwadie kwan so na wo budi se wo bedi wo beto awudro bia ma obi se wo ni wu no won fa abone for some so ti na mi nkaje se won fa abone for some so nyadan entim wa brabo mu da bi unfentim da we papa eno no wadomre na no kwaje da hwe nam bia o media mani pase di penko ya cheda ye nam ne kama enam wa obade ehu yambo amen we kwani my voice nimra e bibini na kasa no nkwan na me why ehun no emi enye abusuafo monhwe ne ye di egu yeyem ukota de ahwe ni ye nene yare aba eni aduro no yankasa na yeku ye ho hwe me koto Simon se me de beye nkwan na me why ehun no oni a wo hwe me enye se toli bi na me hye rubber ni edi aduro agum enu nie hwe rubber ena edi akare Simon ne ho na me bisa se rubber ekọ yem a da ben na rubber be digesting nenam a edi rubber afa no ntinam no dan suom enu nie hwe rubber enye ntro na me di enam ni nie enam enu nie me wai bia ya hye ni rubber be si ni ti enu nie enimu ni eche ni na rubber ebusua enye ntro na me di hwe black ni na ya duro enu nie o ne e wo hwe no enu nie rubber na senyame anya wadom na wa ma ehumu ni nyansa na sadie we kodu yemu a abusua yare a eni aduro na bechew ne odi achiniye no onhwe mede matches ebe som na abehu se ne ebe hye se ne rubber hwe onua enam na edigu yeyem na enu ni o
no crepe fe ni osi odi achine no onko tobi no hwe o ma na ni na ho obia nkoto na moko osi ope foreign salmon na ono ankasa emehwe enu ni ebusua hwe ade na na ne te se rubber we eja kana enye hwe ade we koda wo yem a onua eden ena in about 5 years to come ebeye ye funuyare eti akomayare nini na ya na yeku ye ho rubber mama ye ni na ho ene ni oma ye towa abonten edi na ye ne abusuafo ne emmanson kasa wonya hweye wo ne wodi akomo yem ne o wasopa no ontie medamase Hey. The book of Proverbs chapter 4 verse 17. Oh. Verse chapter 4. Proverbs 4:17. Verse number 17. Bible nengasa. What di abone for some aduane. Ene ye di say aduane ye di say ye di aduane. Abone for some aduane. Aduane be dey say ye di. Abone for some aduane. Emu ba ni ye di. Abone for some aduane. Emu ye na abone for some mo. Emu ba ni ye di. Abone for some mo. Ena be ni awie. Abone for some nam. Mpacho nkate be ni ye. Abone for some nkate. Kosia be ni ye di. Abone for some nkosua. Tewia se abone for some na doso. Bible say aduane ayedi bato yi tomatoes ni mame. GMO. Na mi si bi ko yi bi kira wa hanu ani kwa was enam say omo prese beba na Ghana mpa foni bi agi bi atum ntini wo ko kapa di problem beba and na ya agric officers be bla gisab ya no fuwe atum 6 ni biaba 6 ni biaba GMO 6 biaba kai 6 ni biaba ko ya no mu Ghana bibi ni si wote ase nti wo yesi e be kirechirem enchemu ba miom enchemu ba miom yempe pedada na enchemu ba miom Matu sabe free lab de enchemu ba miom tomato so nyango pobo ya wo yiri je nkwan o twi no so ne so a na ba no hwegu odaji kakakra no a na bifie no when na ba so le tia wa so le tia na nyango pot so ba so le tia oh yes obadi enfani sanka wi no mu ni mamobo yesi dia yesi mu ayeko me say yesi mu ayeko die ahodo ne ba but me dia me bo nyankopon makoko amen ene ne dia asoma me se me mfa mo wiase kokko ti ye riba bo ne ama wahu e time and season no wan be wiase na du no abo bla se hai ade se me yeni ba bia me gina ne nya me toto me niam yiye na me mpre me nkwanto baabi me mpre me nkwan obade wahu ye mabo amen ni ya de wudo bebre obi na mo futi sam no we did a short house makoma no wasing free no wasing no wasing sisia eto de bia opu nkunta bi se adenti no obi tim fa ye fru no continental sa bo so me nkron continental sa bo so me nkron ba nya wudo eso wo bia o ba wonam phobia nkobi dabi wanyem wankobi dabi wawo mote bolas na ba bonebo abasa wodam phobia nkobi o dabi minka wemfa nhye obi nkran say monto na mo man bisa the question say yes ni ben wo kọ ne nsam no woye di wo so nyankopon no a se fair wo bopanse ye nto na mo nto bi na Maria when Vanessa and Kadama. Oh, when Mamma Bo, baby, you drew ye, baby, ya pim, abeduni, a blabba, now over Sabre, never winning your point time to sign, who to 2 1 more you and your post who mobo. Yes, oh, the book of Isaiah chapter 3, verse 10. Yeah, chapter 3. But your verse number 10. What's a monk or Trinity who said, it may come or be up on the brapa. Or tin your money black pamin coming young person can what tin internal until someone say a message ye or tin you bob year when we never feel yes. Oh yes. Bedi on your swabba. Ye bedi any yes swabba. Upon your foot on no bon your foot dear cosi dear a baby was Robber Nami bedisa Robber me fried rice or when da
Who da? No, Bonnie for Bible said, dear, a baby musuo. A baby monsieur. The near swat, and Who Sanyama where be? Now, who trauma won't crop for me. They said, but to be winning your baby. If you go Tomoa, this will get a frying pan. Yeah. Necra on some. Okay. Fine prime necra on some. Okay. And I get a silver. Who can some money be a good silver? No more than the stove to us. Yes. No more money said, who hit Timono. Their money nanny and I just say, rubber. Okay. You make me the attention. Eh, dear Baba, no, the Macato was a better Brevina. But top was an start. Be Bano Kitan silver. Kitan stove kit to be or say, I'm going to make away. Patch about you, my ton, Miss Low, say, be it to me. Say, be good, Mamma Radio. Another men that Mirade. Another Bonijasa, but tell my papa, I bet you send you, Bruno. Yes, exactly. Say, Papa, better than Uchi Bruno. Yeah. Say, more rubber, Jawa. Nothing on me. Hey! Jose, we better test Kusia. Ah. You go to Yama Kusian. You go to Yama no Kusian. Shakwan for Kusian. Kusia, Shakway for Unya was a panafrana Kusia. Just when you're tripping anyway, or do oh. Can you say if you dear to Kusia? Kusian printing. If nobody will hear would your wife you could see your yoke in the wet. Eh? And yet, natural one be a very. Eh, nobody when we are mobile. Amen. Okay, what you all these spices are one. Coffee, go. Eh, a damn great, then cause you see. Eh? Nyango pop bokosiano ye ususuye dentam kra oh abade we yese okoko kotokosia beka so pekosia ben kra mi pedi pekosia na se mi ba kokosia bamusu dibio se de omu ye ba bia na te da okakra na aboye enu omu wunu ebedi wawu enu de be kru nipa obade we hu ye mobo Amen. ti ye be baga fo se mi pe kosia bia ba na kase Nagazie. Ibra. Na se mi dwane yo. Kusia mi se akukọ be to na kusia free buy. Kusia kakraka. Kusia na akukọ to free buy. Cause onya kusia ni. Yi tu se fi akukọ. E fi akukọ to. Kusia ni fi akukọ to. Kusia ni fi akukọ to. Odi pasa mu kusia no. E fi akukọ to. E ge fo kusia. E ge foto. Amen. And for some not doors. Okay, the book of Ecclesiastes now. 3:16 Bible Ningasani. I 3:16. Verse number 16. I 16. What's the who be Owiase? Any atemu bia abone for some. Atemu bia abone for some. Atemu bia o. Guru, we be near diwu. Afan wadi. Any training be and come for some come Susan me hospital. Me yam ajayi. Me ko masumbi, me ko masumbi, me ko na kama nyama sumbi. Emu yo eden. Hospital so ayu. Hospital so ayu. To can the book of fire Egremiana 5:16 wa. Ayare sabia pa no. Ayare sabia 15 when yanko. Jeremiah chapter 8. 8 verse 15. Verse 15. What's it then? Yehwa asumdwe kwan. And no be yare kopa asumdwe kwan wo hospital. Yes, yema bi ama. And so be kon ye die bi empie mfiri wo ma. Yehwa ayare sabre nso. Ayare sabre no so me kopa ayare safiri wo. Ayakomatu. Abenya komatu o. Ai da se wo kon ho beto ana se. Wo bekọ. Ko so ni mi pa kopie ni nsam. We power copy in some about your one finance and Kaya. When we are mobile, no on Sonny Media, they make say, Commission, ya Juma, Emma, Nakasiaba, it's a Bible see who's animal, young 32, Zach 32, Zach 32, Zach 32, okay, Zach 32 verses number 6 to 7, Zach 32, I best must say, you talk about yourself, you are not quite 1310. Was it? Was it? No, Mamma, assassin, annum, Unsu, quiet through. Oh. Rumuja koto ebe poso na wase esumo hwa mama na se medumu sakania makata osoro obekata osoro mama ne nsoma brutum medi emrukum bekata owiani odimunkum bekata den owiani na dia dance ye say ebre bonim ne ye den ye wono etisa wo hunu sa niam we mu a ekles osra ne shren ebesisi wo sa brekwe ebe start sisi Memo so can you bring adum when
dear sign about when you tell me that nedro. A dear dance, say, you may be a young papa bed, eh? But two way a man in your fat and Cotos Spence first now, but on what? Who could be a man can from swap? No, and man in your fat, there be. Defense say you want to say a child brown woman. Come most say just say what I want to say we never pay. I would do some say near Bayani. The Yasi Bayani. Memo soon can you slay? Soon can you slay? Memo not be what was so for me to go to a dark for them down. But the Jabba party, you baby, we never will mono. A train you may see what we are saying. Memo is so much to do assassin. As a for the assembly, as a for wedding your capacity. Isaiah 13:10. Osun sumani emu akunini. Sumani mu akuni. Erin shrine. Ejrei. Owiabedu sum na differem. Amos chapter 8 verse 9. Owiabedu. Ebedu sum na differem. Wona differem. Na osane ri han. Osamo nhyerɛn. Na ba twi wiase aso. Ba twi wiase. Ewo ne bɔne ho. Ewo ne bɔne ho. Bia ba twi wiase aso. Eno wana be pɔ nane. Wana be pɔ yɛdɛ. Enane. Okay, the book of Revelation says 12. Revelation chapter 6. Verse 12. It's one to Susia. What is one to Susia? Mibrin. As I say, was so cassia. As I say, was so cassia. Oh, we had any tomb. Say you go to court. Yes, you wait, Nebesi. Wouldn't you the court? Match your me. Quite. What's an entity? Someone no, also she as I saw court. Except brought him and from a cassia. I would take a beg. Dia Toto. Tesa grada a prada na tutu de ko sisi bi pom no etimi nane bi pono obrone etimi afo so anya din amano e di amano how to your friend say volcano eni eja na sim nane ba ife sim pa na bi papa si wono na starting nane said ya wo nane rubber. And they be na issue obi ka ho no anania free be pon so sare ke ka ni si be bi ofo so ye save no be pon na oh my obadi hu yemabo amen ke gwatabu dan si yo mom ye hwe babu mu ye niam babu mu nsam na di o ke enan be pon na ni to wo fie Ghana dia me tell them yam hyehyeme abisi ye nya die bi eni protecting ye ho hwe bi podwetwe ye ho ahia ukokwawu ukọ asante mampon ukọ late ukọ abri na we be say nane ukọ vote am na we be say nane aba enye nkro na de ba enye nkro na de nkro ba enye nipa na do mo ba pa na de ba. Verse 17. Na bufu da kese na duo. Na bufu da kese na duo. Bufu da kese na duo. Jama ni pa na nipa ye no. Oso odi ye be fam. Na han no beti be gina no. Han ne beti be gina no. Han ne beti be gina no. Aya. Tisa bro fu ni so mu kom ni pa do na beto brem no. Ye be population be reduce to 500 million. They reduce to 500 million, yeah. And the next year, you need more than they say, almost started training. Almost a robot. They say the robot wife, Aba. Nebo by a din 20 minutes talk. It almost 1 minute robot wife. Not in to robot to bet me why Juma dia. So robot no nyanipa. It will know you soon and you will be an alpha problem. Ya dia brady pebia. It now in the office and our smasman. Robot wife, Aba. It will 1 minute to be. They say, and me no much anyone. Omu training say adri ni ntimi nsori nya say nipa o say adri the necessity fam it no we do necessity fam ntimi acti ntimi nya more office ntimi nya more restaurant ntimi nya more supermarket the now no almost started training enwe hwe adri no won say nye to adri ni ye press up ni say wo ye de be ni mu betri ni wati ye gina say nipa hwe wo de hwe adri ye press up be comment no ha na be gina djuma no ya mani so ntini ya mani so metri ni mu hwe or stomach. I need your stomach exercise. Or you waste exercise. The men need to see the ha, the men need to see betting Jina. What would you and Mrs. Ya? Okay, I do a press up. Or you didn't want to know just any part. Okay, I don't say ya. Come on, okay. One rum, you don't know. Bro, my brandy, my
why you say if I didn't bet me say if you on funny some you know antibio I'm for from your radio the body say na okay wow what's if ni mwatre you say or say why you they say or restaurant or several bar atiwa or reception baby you know baby you know about ya when fani san kai amen ohun ye mobo amen on fanti asiamra amen on san ne ma amen o me yentena samase amen ansa no sani setemufo amen about ya we nchira ewiase ye we hospital no agire red cross bonobo ti wona just say baby ado your bopane nam kitchen there's some penny pa I won't PM few nipa bio emoa ne se o meyi so say ye kum nipa do afianti no fei adwuma ye mu no oni obi a nkofo bi made bi ama ba bia kofo made bi afi ba bia ama obade a we hu ye mobo amen nipa ni nyankopɔ twemanso alpha yifro miraho Micah chapter 2 verse 1 Micah chapter 2 verse 1 when we now you be to see what to sue obi to see what to sue Micah 2:1 Micah chapter 2 verse number 1 me brother so when you go to biom okay sapon me ngasa me ajime nsam when you what when you one no dream mu yasam one no dwene mu yasam ni one no siesie bone ni one no siesie bone awo mu mpa so we obi adadwene wa plan bi we mu nyina niam we no pahima mu oyo aw if say awo mu nsam to mi mu awo mu nsam se wiase be hye nipa nsam one no wani brimfuo be se ni nyina na waje wani be se ni nyina wo fafa be se bibia obadia we hu yembo amen o man tiase mra eti bi cha de na nkwa mu aba ye mpa bom nya de na de plan da chire na no odene when you read the book me person me kotu bi okay ikotu pebre no ba adwene de eba no nuclear war for two teams ma mention ya chiro wo na eba no auto meto ya auto ameto oni so auto petia we tu bum we beto bia wona wo bi masa emu dem say ye show we bi omi gu show room ba so mbeto na nipa wa yi na nimu a wa mini se obeto kese ebla panyini ankipi Adwo ankipi ni abre so set record so set record the ammunitions ni ya no mu yipie ankipi ni abre de ndini o jamwa eno wa ma jese amada so man so no won tungu kwake o wo betwa command mi so yes Bible prophecy eye adwuma papa obetwa command mi so no ma bi so ato tibe baby ana man so Bible si akeke won bom e wo do kwan so ne bone kwan so minya me baba to na beti ase ti country we yonko ni country we to te si ye dia yiri we yi obeto bi Fremini entwetwe nkom okay Emmanuel inko to bio Emmanuel sabno sun yi esun odofo yanka se e basa studio ha sanse Aweyie Bre Mu Nsemmone anu odini ene asempa na bo aboboa no ye krado na frɛ 0559552686 0559552686 Message say 0245237945 na ya mamon frɛ enu WhatsApp one year one man on it any 1 year social media ubetumi di WhatsApp either message or voice afa hono na no so ya hwɛ na ya kenkan ma ana say obiaba allo pacho odi me biaka safri amba che fami Joseph me ka safri abrodunko me chi abrodunko fo nyina bena ya Joseph apando no be dawa me jiri me pao ya ka sasu mi wa jiri mi bio misra wada wurma anu ayedi apai di me chat si we di acha sakra ate di ama ene mabon di ama me di ata ku we free ita mai we di tampe no mo so
Yeah, abodu kwa baby o mema eye offense Cape Coast for no ne asifu so for na ma young baby I say o mo why to the utimi fa eye central region na ma bia o ma chi why body we chi body chi hello pacho di baby aka free mente won kai wadaruma. Hello. Young call line 2. Hello. Hello. Yes sir. Me jusu ban kwaje samso. Apostle Godman. Asempani ni babu gusu kasa. Odon foro no yi ya enshirawo. O nshirawo so mame. O show the normal yekudru. Amen. We examine professor me was Scriptural branch. Ya dobadi awasi. Scriptural branch. Examine professor. Professor Michiam. Odon foro no yi ya say omo o dey no man yekudru. Amen. Omo ye juma ni go shege. Amen. Na asifo ni no bi o to kabia no obeba wona ase. Amen. Na Scriptural branch no won ko ba ja ni one actually ye ba ho no. Mate. Odon foro shira ono oyire eni ma eni after mention Body away shirawo. Michia Scriptural branch fo nyina man che obi amfa nchame such as nipa na member bi na afrenti wada wo mesrawa Michia Livia was afo menyina ya we nhyira mo nyina wiase afa na nyina ya we nhyira mo nyina mame obade adoma aya na mo de eye Belgium o de Belgium mo fa Belgium second branch ne so nto so why yeah mo de na mo prepare na mo fa Belgium second branch ne nto yeah hello pacho di me bi aga free Pastor me de mayu because I see my cousin. Which am Mangasim Funya, living a woman Mangasim. It's you. No, I am the cook. Oh, yeah, nobody else. So, no question. Should remember that for me. Near my brother, following you one more again. No, since doing I will move. Laying to explanation. Papa, what is shrub on a pastor, any pastor mentor, or body am Casaka. I give you well, give me near my commission. Near my boy, I told you, we are someone to say. Body is shrub with me. Oh, Jones, mammy. And I was it, Yawin. Hello, Pacho, maybe I got free. What over my annual TV set? It's you. Hello. Hello. Yes, sir. Apostle, good evening. Did you so? Padal Makasa. Kose. Lion knows why. She. Ograne Chia Faso. Hello, Pacho, would you maybe I got free? Mentunka you. Hello, meet you at Wadaruma. I'm from a part of my bright. Meet you. Apostle, I mean, now, I damn a baby, I know what the apostle, I mean, what do I walk with? I mean, Slam. Now, may I do more? You mean that is about near by your document, your Pentecostal, Miracle, Papa, your friend. Wow, I do. Amen. Don't you do feel? Mammy, I'm so glad that I know. But your body, I will show you. I will show. Yema what they ba o ma ye ni atiami ye ni ehunu kwantene ne so na wo de ye fa kwantene so ba de nsha wo de pa ye guso bompa ye ma ho da bia be ko de du akita ka free man so branch da ate chairman so fu nyina ye nyina wo prayers nim wo hwe ase che ni ma ye nyina obi anim obi an sheda ni mi sheda nya papa bia e wi ni akoto ye mpa boso ye Pentecostal we mo bi wa won ti ase ni ma de ko you know, weapons, yeah, for so Chia for mango to grow more. Diego Suka, you know, got Trump. I was did it is apple rap and coastal sabatinum. Yahweh, amen. I mean, he said,
Livia was a for yourself and then now what you call you would more. Just for your win, we are mobile. Amen. I ain't maybe if it may be able to. Yes. Hallelujah. Amen. Hello? Hello? Yes, sir. Aja? I can go. And counsel. We dear. The same, my sister would be the emeritus of the Bible. What? What can you create the Bible in Numa? The Chia Sima says, we was of your cover. Yankopon Amazia and I won't buy say, Ubercosuan, what Peter and Pano. If you Bible near and Pano. Oh, what do we show you also, Mammy? Why? Amen. Hello, Pacho, maybe I can say free. Hello. Hello. Be you so? So for you. I'm sure of oh, it's down so mammy. Because I free takwa dumping. She had talk of when I leave yourself for when you are Michiao. Oh, there's so for you need the army and what to you. About then, I'm need to be some man what you no. We did the coffee. If you ever do now, the associates are the money mobile. The associates are a wedding more. Eba. And the bill also me show. Me show the CR. A crana he will crack me read the echo. The chair results. Oh, of wedding and show. Which knows, mammy. Oh, yes, oh, the young why? My sister is simple, do simple. Edio. Ah, okay, okay. Yawa so no nyama kuma so ade mamu. Hello, Pacho, di me we ka free. I'm a prepare I'm on new way no. Belgium. Hey. Yesu. Bentunka yo adaroma. Hello. Hello. Yes, sir. Merci. Hello. Hello. Yes, sir. Merci. Yo, also be so busy myself here. Missing die. This I suffer for the malam for the abosom for one and kind of way. What's it I saw for the malam for the I was on for one and kind of way. What's one and kind of way? What's one the book of a young the book of a John chapter 3 verse 34. John 3:34. The Nyankopon asomano. The Nyankopon asomano no. Nyankopon asam. It is anybody be Nyankopon asam chirewa. Na nyame asam afa. Why chirewa? Men kofa no krasem bi emba. Cause obi be beton na de obeka so enkwafo. Return de enye the word of God so very careful. Yes. Simple. Hello Pacho di me be ka free. Hello Papa. Papa can I you what I'm saying? Also nyame why? Amen. Nyame onye okesepa. Amen. Onye okese na papa de oken na manyani da yimu abempa. Wona okani na abem. Madame na odi mitio ta medja na muni ya mesro. O ka me on Bible why? Na my boni zu bebre ti amavo. Abe oni bebre makasha ti amba wo na mi anu ngeto anu me ma menom. Apa mesra hu me mobo na be jimi na jima buchi afo do ma me why? Me na binti me yo ba na be mesra. Mesra me ka me Bible me pa te. Meka but mesra. Na nyame adoma. E kina me yo hwe wa takropon. Wa takropon yo bi. Me pa te me ko na ko ro pa mi nya pa. Mate oba dia wa yo. Na me je da nya okati ni e be susu ade boni afa hu bia o pa wa ku bia. Ta ade boni bia o mo akwa afa hu bia. Em bia ta obone fo no why? I mean, you're the Israel. Now, of course, I catch a quantity and do me a deal. Now, you knew a thing and Ghana more panko, a blabotini, you can grow. Why? I mean, there was a body away. Maybe I was in Yanko Posha den Shroud. I ordered me there by Yamisha den Shroud.
Hallelujah. Amen. I like that. Hello. Hello, but you did my free. Oh, kuse. Yamisha den shira why? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. But you may free about. With you. Hello. Hello. Free about. With you. Enrique Afare. Hello. Alias Mambombadu. Hey. Mambombadu man. My friend. Otina ye na otia ye. Odi ahwe bukasa. Ababa. Ai. Ana otia ye ne don saka. Mambo Beduman ampa. Original Mambo Beduman. Share. Ombeka say we change mua. We change Ombeka say friends minimum na me change. Ombeka say we say obi business. As idea na we nye business e wudi sam. Idea na nipa ne ye na je e ka be say e bitu be bi nyuntum. Ntino e plan tie wiase hyehyeye a o ma hyehye ntino ukoye kokasa wo ka wo se mebra wonya problem ene metumi preach against gay obi ankasa ntiame obi anya mehwe ba menya show pe ebe block me emi ade e denyo so ba sa wo kasa di obetumi akasa moment abe wadwen se obe show pew it's okay YouTube me or more viewers my 300 and something answer ko YouTube award me no mo di bi mami enso no almost my cost strike too much because ya try me won some doso enya na me hia say me nya viewers na ko poya wasem no enya mo nya ma mo di ma ya ni adwene ho enso bi saka pe no obo ne ho safa matra eja do na me nya go poya we ma you say one you mo me say yeah, dear Biara, Cassim Yara way bia. Where make again you come translate. Mamma come on to the come on to man come on to Mumuria Maker. No Miss Ram, Yaw and Fanny San Kamakuma. Namun ring Yanko Pond and be the boy baby. Yes, my dear, Miss Rambebre, Monye, God first, body, and young share, and he didn't train a canny. When supporting pan done, the creator. Moya Momo this year, but Bon Yanko Pond and Obay. Dan say, a bonny paddy and Obay. Nya dear, Nipa. Be chai bibiara mu atu yase nyako dio oye krobet wono ye be kwa ba beto no kwa iba ko pie nanim udwane no a wo hye hello pacho di be akasa free ye ni enko amanane na me bre ni so hello good evening shalom yawe shalom abo Prophetic akaba akola ya be ko na kasa mitio yawo baba Papa na Julia wama bibia kulmuwa we pande ya mwa jikene nenda dao. Alisema ujaba nedi anuwa jikene. Papa. Anuadi. Yeah, papa. Yao. Ubadi ya nyeo kashe. Amen. Na mwa watene mkwa mchinchini. Amen. Nyene wese uya na woye. Na nini ya wese mbisa bata zama mba. Siya nchi upa ni antimientua na mwa ebegi ya krabi ya ndiye ya nyepe. Nye wese uya na woye papa. Amen. Ubadi ya nyeo kashe. No ishirao. Na papa, nede ni je, nede ni tumena. Ayasemo. Oba de no kasi papa. Amen. Wadi isha o papa. Eni di o ma mi pa dia. Oba de wi mo boya. Yawe no cry mu no no ade efra se di be kwa wi pa wai. Yawe hwe mo so. Ai. Hello. Hello. Pa wai. Yawe hwe mo so. Ai. Pacho di me be ka se free. Hello. Yes sir. Hello. Yes, sir. Lower TV said no. I'm not feedback. Meet you at Aruma. Meet you Hello.
Hello, Papa. Yes, sir. Hello, Papa. What I say? About the other me who you? Oh, but about the pastoral industry, ni mana ebano. Atofo Juana, who you much at a while. They say maybe the meeting a while, Papa. Oh, Is it happy boy? I didn't ask for Naka Church, Anka Omonkasa. But a year, who you almost must have made it. But in a room, Papa, any kind of cocoa for going to mark. I'm by Boy, Papa, my ebony. But, you know, about the also, my boy. Say, Paddy, we are dead. We are the other go. Hello, but your team make us free. Yeah, come on, yeah, Bren. Who can say, Bra Eben, make us a piece of you, say. But you meeting the Bra Eben, make us a piece of you, say. Eben, me tell me, just say, you say, for you now. Over there, we shall pa on your Cassian, so which I'm in house. Make our now, boys who a tosu as vessel. A bra ring when we try a wish I am. Okay. Wow. That dinner is here. Name is first time I'm a debaho. I'm a quasone, Kakra, and Sayaba Bossu. Nemamia Gidi or Badi Mupa. Bra Bre, a qualified boy. And Mammy who said, who are in the part away, who are what I hear. He said, you show you this, I never be quite a bossu. Up and down, I couldn't about with the Okorente bus, Nina Chino, still with Ginaso, 1,000, eh, 1,000. And so, one Ginaso, money was 6 and bring and some peer fish winning. Over the hour, we sit out on your Cassia, and you never want to confirm 1,000. You come to body per 1,002. Yeah, where you be? We was of member stairs, okay. So I know we have a kind. That remember see 1,000. Over here we shank away one more day. You pound watch it. Yay! Hello. Hello. Me too, go. Me too, Kanagasa. Hello. Hello, mommy. Pastoral, good evening. Me you so. I'm sure I know what you my power. You'll be an amateur, but that time not many TV. I feel I am my me help. I am sure by the Western Samla boy. I really you program back not a fresh bone. Yeah. See, Miss Members, my pastor, members, and I'm better. Me know Kasana, me who says, "Subon met me, Abba." Saman boy, your branch or Saman boy, your branch and to Bomodia, I will start to on my elder nobody had more. I do a subonwa. Me bomb with a friend saying badges. To do on more, we not have a bomb. Why? Aweyie Bre. Hello, Pacho, maybe I can free. Hello. Hello, Papa. Your family. You're back in a matter about you. Now, if I told me, pretend about what's all you do now, let me call a year. Now, Subon was them, and I'm betting the same Catra. A Subon. The person that about all you, Tamakum, and I will give me damn winner. Then, on that, I watch Mamma Martin and maybe I think you mean that, and Jimmy Person Gamba was all you need. Now, I'm a cold Roma, and I'm warm as you don't know, say to the boss with a bomb, and then your man and die. Now, me call LG, me call a Subon or sending to the buyer, no, or no, name your mammy, no, as you normally could now, good. I'm sure for a Bre Mu Nsemmone. Buddha was say, Galamse for Chias and was I said, maybe I mean, yes, what I say, Rebecca Galamse for. Blah.
bra mesra wo tu gidia na mo to gidia na mo men ka so bi asem wa debi na galamse ufo pit mu bia de ma jai tofo bia ni won ba ko galamse pit mu da min shada mejira se bia o ka no it is impossible. Galamse we say pit mu subo ebe esufi we o masa adena amoyesa Mr. Pewujidia na mo mpene tu why Mr. Wadaruma enka sem ye bewe ise obi afra mi a du fi asem onanyen so onanyen obi beti wanti ni ye beka o kan sadi enye den yenkan edamase oba de wicha yemfa last one yenko amanoni hello mpacho di me bia ka se fa em ye ma topic am misa question for topic na abas hello yes sir hello yes sir hello Yahweh shalom. Oh. Yes, sir. Orienko. Hello. Yes, sir. Yeah, good evening. Where you so? But I met me beside some kaka. Beside. Oh, but like, and I'm beside say Pentecost say a dana say sorry. Pentecost is a festival. Oh, but like. Pentecost is a festival. Yeah, fashion. I started with the book of Deuteronomy. If I not the Dionum, would the Passover we are? No kind, and no Marco. A year 7 times 7. 7 weeks. 7 weeks. 7, 49. Now the year also 15. If 50th day. And I can Greek as say Pentecostal day. Eti Pentecostal day no continue say bia we grandma year prayers. Exactly. The prayers ni be ni Sabbath ne ba be Pentecostal Sabbath. Simple. Enti so be say bia wonte ase dia enti ye di and ye wo ni prayers bi ni ye wo no. Exactly. But obi odi Passover no no nim say yendi no na watch bosom na ye once in the year no de ubetimi ye di Pentecostal festival. Yes. The free pani ye call the Feast of Trumpet. Awom ni akọ the atonement. The Bible festivals na ye biblical one no. Nti be so bi be petu no akọfa Easter na be no ye Feast of Reference Passover. Na Bible na be jinu Feast of Pentecost. Because enam say nye de odina oya kromfo no wo wia no wa celebrate ntinu. Yes. Obedi awie ohunu date odi be di Pentecost. No ko hunu de to so. Entinu ubi samia the book of Deuteronomy 16 verse 9. Ose de Adape enso na ye kan mfa. Da ufra ase de kentenkreti hye ayuomu efri kan adapen son no ko nedi adapen na pona enti yedi say di obi ka so odi buro nya no yesu yedi adapen na pona di mewurade yedi mewurade nya media da bi ti Yesu Kristo ba asase so no oni asuafo no di Passover ni wiye no osori odi adaduanan 40 days no to call ye ni that also aduonum no and e beto di Pentecostal day and what the book of Acts chapter 2 no Acts 2 verse 1 Acts 2:1 nkoko hwegu Pentecost dan toy no jahani e benya di ni Pentecost want to di adaduonum Pentecost dan toy no no nyina hia fa empofrimu no Pentecost nesi after the death of Christ obega say Yesu Kristo die na owu ye no sorry okoya ni 50 day by no asumafo na ni biom omu di biom menhye da me Pentecostal preaching but what beside dia ene mechaw okay the book of Acts chapter 20 verse 16 tie Bible no Paul aka say Paul ka to wo say obesa Efeso ho obesa pray for Efeso wan chari Asia na obesa be chari Asia Efeso no pentam Efeso Paul pentam na se betumi a wakodu Jerusalem Pentecost dano na just Paul so celebrate Pentecost festival it won chari okro bi so no tinya ko celebrate bi the book of 1 Corinthians 16:8 1 Corinthians chapter 16 verse 8 Bible ngasa was metre
Efeso. Boasi metra Efeso. Mako to Pentecost. Akosi Pentecost. Efsi ebie your body bie pono kase. Emu so aba. Na wonu asuru dia betos. Hallelujah. Amen. Person me kotu bebre. After the death of Christ, the festival we cause when the dia dance yes asuma for ni Passover no. Nick a friend saying communion debia omo pe. Once in a year because so to be saying Passover week dia. O Pentecost be ahodo ahe. Eno de Abaya hodwa he Bible no ho enyem pata we say we quotation every go sisi and so we go udi Passover na say we trofo members no ebe you mehu so nyam ka no kore so original Passover na di dia e so Pentecost so nyam Pentecost so timidi nyina ya bona fusam we nyina ya bona fusam ni ya bona fusam no kwa ni bi no nti be wie omo wa ya mbase be ba ho na ya di ato ba mo bre yan kwa bana ni ya bre na ti o mesrewa mo nyentem. Hello Apostle, shalom. Ya we shalom. Comfort in Kasefre Gambia. Ichia Gambia for you. Semu. Wade we shall na dream. Kwandi sema dia we. Yes you. Come at that times quiet tenase kwa na dream the ekoswa. Teche din me ekoswa. On the onyo. Wade ya went to kwande muna untna sinchema. Now we are making tan we nchire. Wade nshira. Amen. Ukotoko suya kaso penipa kosuya na ukokosuya. Wa dufu dipe foro si kese na wono mame. Itu se mfi akokoto. Baby. Ukoto mbi no mo. Dufu dipe ntino yikakaka ne si yo da wono mame. Ko yidi mfi akokoto ama. Eni so ni pansam kosuya. Hello. Hello. Yes sir. So Apostle, na me pese me bisa say na ichiche ni ba ko bi ka say nso hwe to bi a ma na nka se nyankopɔ na so na nti se obi wu ame ka se na ku na fi ezem se nti obi en boni ni wo we are not all jini di no perena so wu shiwa anu sa na nya me na ku na se ono na wu ni wu. Apostle premature therefore bit me from so bit me the abrow we less mistake what of the enemy bisusu die susu bit me am hwahwe woni nsam enyem bebre ni nyina gina obade yeso ya timi ye pese obia timi sie no kro na obade timi woni ne ntam no timi ya asomwie na wanyi wan hwe self obi nsa koso yi ho ban with the book of Isaiah 5 no o se waje ho ban ne mu se o yi ban ni firi ho pe o se emmoa be wuro emmoa no ka no atamfo bia o how bi betimi about life de betimi abaje won kwa firi nsa. Hello. Apostle. Obadi on shira pa na onye okese. Kurasema eya de bia odi man no asem ni modru. Na se hu dia ekọ wiase nyina mi ho adwure mi pa mi kasaf mi ya frame John Agbalanyo me kasafre asuruma son kwanta kasafre wanti on pai mai ne so yentimi nya de yentimi shedding onya mi sunimu na yawe on boy hu bai sebe ya yesu yentimi enfrene nice nti asorne bi nso ye pa asorne bi wo asuruma so ha nim se bi wo ha mini dia wo ntiantem biwa wanji why wanji why do fa bruno na mabia aya na tv of my fast na mo de no area woni nyina atus na fe fa bruno na mabia menya bia bi wo why hello pacho di mabia ka safre fa wanji number so nyane number good evening ya mention ani preach na what am I in it so for the thing say like me nimpa bia
Maybe I some Mijia Midi. Oh, near me and Mijia Midi and Casangasa. Maybe be an old boomer boom or yamim. But Gidi, I say, Suma means Sumono. I say, me call. I have a sour miss mammy swimming, and then idea how make a sepa a massam. So for my fight to be a Miss, I will pitch every day be a me TV tour, every day be a Michelle who pitch in a kama a kuma. Yamish round the pitching. Then and then I mean here for two. Miss to Gideonamo, Namiema, Yanidia, Wayam, and then what done the book of 2 Corinthians is 2. 2 Corinthians chapter 6. Baboningasa, verse number 2. Tiababono, what's a share? A breast him. Can one Casa war be a bread seminame? And I met you walk me to 2 million baby and son. Hey, now I'm here. Share. And then one, and now with me, what do you want to tell you what dombre? And then you won't quite get that about pre won't count. Najim. I didn't nipa, young woman. Webe caught na LS Yamobi. Why when you be do better lesson? Today, and then what don't brena, ya can win him the one him. Tina be preachers and repent. To free bonim, my such because we bet me a fat any what in the press. Bet me for baby a foul no, a foul a foul ni so yini pa ben. A for so yam robber. We a masturbator. Ah, masturbate. A for so ya shawu. A for so we would dini. A for so na we wine. We o poboni. If I saw you, if I saw you, nipa bang, if I saw you, say you need bar, if I saw you, if I saw you, nipa bang, if I saw you, until I get such a bar, no four baby are with a train echo. No celebrate when you with me. Sister, brother, we saw the mouth. Bambo no fam, we bambo. We say, Brand, when you be man in a bambo, boy, or you be bambo ni shame. Ate. Na akono obi akọfa friends say na ntwie wawu ye kuna ye manya kan krofo bi na kunu manya ka wo usali funi yakubu ni petu pe etinye kun na ntwa akoto na ntwie na wakoto na ntwie dua na ntwie ni obi awe na ni dua na be ya ode yan na obi akọfa na ntwie we dia ya hata no wele no no obi abobodi bibi egum na ojabo na ntwie ni mu ye kun na ne we dia ade aye banse ato wase na ade kwa ye de na me no kura ya we na nam no ko bi awe obadi emfa ni senka ohu mobo hwehwe obadi kwam na mumpam nante utsuo nyankopon a me papa kwabra se ne ko se kwaku oben ani ahwe yie ye ka oben anu ne den ahwe yie se obehwe ho yie ye ka se obi aben a obi a hwe no ho so yie bia no oyomfo ati obadi emfa ni senka amen. Hello, Pastor Baby Akasa free. Hello, shalom. Yahweh shalom. Yeah, the body as say a name so Papa Asamaya Kaka Yamabi. Miss Miakola, Miss Martin Chelical say, I then a yam and pennyphone and nan quay Yananum Adriani or Moody to say men can't talk body tono. Yendi, not to say Ghana for Yenina Yashata. Atra ana emu ana emutu and fine cousins is crowd the material says ya brofona ye friends machine bidiaba say fan wufufu am na China for no mu machine and no more domonsa e dan fufu no wadru edi ana ye de ya hweatra te se ni enim de na afni enim de aba ana ya kwaji machine na boso entini papa mu a yensan kofa esisan kofa yenchi yensan ku yenchi Ninkodi Adriani and Anamudi and Menke Apisi, so funny topana, Wodi and Woe Gusso. Massa, I was all body in shroud. Body in shroud, body in shroud. When you will be, brigand, and no one do any. I mean, I must idea about my Nigerian some year, and you be one of the men can young upon to Nany and Van Mayan and no man many men can young collab will be a. We see a phone one a pie. A pie with phone soon. Ne ya the friend say GMO near the mamu. Yeah. Dampacho, good evening. Dampacho meeting Same Dampacho me casa free Kuzuma Grasso. Dampacho me quas for any paper, many baby Amaco. I mentioned by we are sorry no one a millionaire, Messomenco.
that me pacho o kansem na me obi a na me ship I'm sure for 2 days now it is a sign. That means me obi a from them that me nim kwa me faswa as I did be from school that munchire me obi a from them do kakra na me bo afu kakra na me bo afu that me nim munchire me kwa me faswa sa no money na etupetwa that no munchire me ba bia soro no so me so mentimi apa soro ni bi that person me kwa soro ni bi when me na etia over life o amba life o da etio ano pa etio you na da so chire ba bia soro no na me so me yire so nkobi power supply no baby bia wo bia pese branch bi ba bia na be na nso nimu a power supply na da so no a obade aduma ye be ma baby a obetimi akọ baby a wo no so no say ade da plan so ye ban so a ye hu na ma ye betu afa ho obade a we nhira mu nyina amen no hwe obi as no nyo obi akoma so ade ma no amen bibia wasafo wi asa afa na nyina obi anim de da ye ni so emi so obi a wa kwantuo no bi aye nyina na enyo ba akufo na nani abrewa bia die nyina obi a bia nsu hwe obi anim e nyina nsu hwe obade a wani na wa hu mmobo amen na onye obi akoma so ade ma no amen na ono oye tie fo mpa bo tie fo no wontie ni mama esem na ono a twedi ampo ya wano a wahyehyɛ ne niam ato wono ono a na tumi so de ebekwa wie pa na ngosra mra ye nso na ma ye fa hodie emfitumi apempem wona azra mi zi edim ne yesɛ ne ngosa na hodene won eje Elohim ya wedi madum nti amen amen mera wase ya we nhyira ketua bi nso a wo mo bi abetumi de support nkwaje sɛm a na yetimi aba woni brem ni aba wa ni aba na mani 0242 32 7172 and 020 72 11 337 boxing na me banko bi atop gloves a shemesa some in America na me nko blue la hoya yengi scanning Ghana me na o kan kro nya bo afo and obi so preach and and na no preach me fan there churches me preach here nti o mo bi ontimi fan support enya ebia na wadwe na ye sa na me ka kire o ebi so a no twedi ampo ya do si wo so betima ya memwa ama sem penalty mi akoso o de opin do de ama o nyankopɔ asema yɛ ka etwa wa me ya ukuru simple etwa wa ne wa me ya ukuru ma bu mfome eso bebre abu mfome ne beto bebre bia wan ka me ansere a obeka me yesu oba dia we nhyira bebre amen no nyo bi akoma so ade ma levia wasafo ma mi se ya obi anim de asi ene so ya we nhyira mo amen no bi biara odi no wawura mpa abo ne mu no onkoso na ya we na oye pa abo tiefo no nyame na meti mu ya we twedi ampo ya we ne doba na azremi ze we so fanyi no a oye dimafo no odima ya the book of First John chapter 3 verse 2 no o se die ben ya ko ya se mi o First John chapter 3 ai me pa verse 2 was adofo no ye nyankopon ma de nenso de beye ni be nyankopon ma pa ne ye enya na enti me pa obi ammo bi ehunu se yaji Yesu adi ye quotation bi se uji Yesu Kristo di anu abeka nyankopon de emma ne ho me pa ya bodini sa nanso so de be ma ya de se nyankopon ma pa ne ye enya na adi aka wo trini abrabo oni ye bi wasakra enso sakra wie se sanyu hu firi niam bi ho yes se san ho yes wo se san ho dia no san ba First John chapter 2 verse 1 wiase agye nkwa me menkuma sa breye wodi ma ne mai twa ya abra mo na asem ye me de me wiase nyina na manya bone na de be no obi nkɔ to bonim na so obi ye bone a ye wo tigyinafo awagya we nkyɛn ɔno ɔtene Yesu Kristo ɔne ye bone ho pata ɔno ye bone ho den empata ɔno ye bone ho den empata ni munya nkwa na nkwa no nipa han no han ne hye wo sum no ntimi ye ni so dia mizia ne nwosra ne hye no ento bi biara so na sum bi aduro bi biara no han ne to so a sum no entwene wo mfiri wabrabom no wanim na ho na de ohwe no nsanka ona zremezi adim adumti amen Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies your branches afoforo a abeka ho bi nie Greater Accra Yawotema Community 2 Ashaiman New Town Junction, Ashaiman Official Town, Ashaiman Night Market, Ashaiman Lebanon, Teshi La Scala, Dowenya, Enafi Afienya.